utawe umdunge ya ubaliye umdunge utawe beka ubakia bongo tuona nazali ngwendo zahe yani ngwendo zahe ekaka wana lona ha ingetujokana banu basi kaba titwa mayaye na ndawe sheleke mamangu wa umbaba wangu wa umjomba wangu na Antoni walande timwambia lukajuzi tiero abarua tiparani mndu juzi abaye bofa haingo tukamba hito bandera meno atandi bofa khara sambiza jirele ukakada na ruanga zizira ruzi di chana kwa katira kazi mfukare place de la République yabasanga nywanga ngasi watsanu ngasi mfukare ngasi shenda gya bongo bakena mnaino hata wao pia ni mrugo tobira hija ufanyeze mashuri zo hao ne yafamu hao wewe bongo tobakena mnayo basi bofara vanhu basi abo basi ujizingamanya wale ufingana na ndo makafiri na maindini basi kuna upari joja koma watu wanasho hatu wana mawanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Darsa lelo darsa muhimu rondo hauka wandu wenji ngo ajangamiza ngo angamiyao izote ngo nakawuzijua shati kaudunga médecin ou par Dr Mohamed Ibrahim Egyptien wikayao ha Angleterre baanviza darasa za haya zifanya tika ufanya wana recherche na ma médecin idungo udunga ezekuruza hao iliri stafidi haruma ndrongo zinji muhimu hama eke mndongo daho ni habi lazima mdi afanye eka mathalani ele gari ngilo na taabu ndongo zinji wikayao haina mwanadamu lazima yazijue eke mwana hanamna kadha weka mndugu jihisi namna kadha za usuno na myeshi ili rijihifadhi banga mwanao ezembwa dezinjize kanseri wando tu jua zila ndashange tungo duba surprise wando wadanganya abonge haina mndulo dahoni mbaizandogo mdia zijua kangi shida zi auni bandi yaho watukufu hanyo au mdia ishelezize amfirukange zijurifai Allahumma amin. Kabla ya rejandisa aina wakati wa tolo roho walo shirk walo sihri walo ta'dib karna ujoranti hizo jeri duhamba nogo zindwaji watukufu haizo do mabiani ya ukana ngamparwa ngamina wanama wanzani wangu watanu wa humji wa Salimani ngabo wandu wanambia ukana mzaza fanu osikwa jana halaziwa homa gobani siparobo asubuhi ngamu imagineo mzaze we yazaye mwana hazijua kwa jazijua owenji ngwa jua ya ukana mzaze we kajazijua okenga zijua hajozie mwana yatenenda wa mndo wa ulo hafu mathalan alafu mzaza fanu eza hunda fanu zimhundu nguimagine mwana hahe na surprise na traumatisme hamada ila halafu kweli komori ngabo maisilamu ngabo mafundi ngabo mahakimu ezo nguzo zontipia wende warenge mzazi wa fanu wende wamlazo magobani bo wa komori ngamuimagine wo mzazi wa fanu ulio ukatangani wandu wado mdano msubirisha na umakinisha na mnikambayi ndu yale ngurudia balwa ende yalazwa magobani bo wa komori ngamwana daraja rawaswidi mtukufu Dr Said Ahmed Said Omar mdungu hamba fakhari ngurongo hautungu fahari ngura pizo mzazi ya uliliwe mwana kabati mndu mkomori banu jwaba mzazi afanu de abaida muwa wende wa hafu bainga jokana ike hamu wapia wandu wajondando abanga joka mzazi afanu kajapo afanu sha eza hunda fanu mzazi afanu ajibiwa kajajibiwa hauka kajakambe ezenfiozi joka urendo mwana hahe gutukanda do tontolo hamantibe ya ereo Voya erewa deja ngi atofa fulana nzi ya tula kwa pachuka ujiro shamtata fanu na mbaba fanu kweli ngwa badwa wala ngo magobani wala tijenda be ho tijinda hobi yayo enga mfikirio jano kwa mada zinu mndungu amba fahari ngorongo hautungu enga mwamba ojenyi mndungu amba fahari ngula pizo ngawe violent ngawe aggressive na bechi ezinu mtu sambaje mzazi ya uliliwa mna mwana mwana la wao weshaka jawu haulwa wae haruda tondolo harudia owenye mwana warenga wandu wafungo oahele bange no poa wandu enda ufuma wandu no tinzo wandu kamtwaba ni changa mwedo marenge mwana wei baada msamdibi mzia wachomba duma mwede ngamtungo ushangaza ngamtraumatize mwede hata marenge mzaze wa he mwana mwede mamfunge ikezo ngapo fundi ulo Facebook banu haulo YouTube haulo haruma msihiri haulo haruma darasa utuba usoka mzaza fanu tena kama mreka mwede mamfunge. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Namkiradhi kamnishanga mabo eke kamtumsaidiana mdasi mtunamba farungo rongo hautungu bana kabati mruji misizo woti islamu woti muumini zo mrajo janzize ke katsuanzize manyanya
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Binadamu ngode babi yabokwezi watukufu ritoka sonti bakara ntoni mile mzaza fanu we yatwe mna tobwa wa mwana wa hai yatumlaha yenda yafanya zila yarudi yenda yarendwa zila ketutosha shakweli ngabo mafundi ngabo mamufti ngabo makadi ngabo makatwibu wajua yauka mzaza fanu yatupwe mwana hede yarende rongo mwana hede afanya zila abo deja yo trouble imduzua harudi mwana heda ulwa wahafu yo trouble imduzua harudi nguparwa ya jere ngwaende yafungwa urirudilizie yake kwa ji usome ya dua esa ngoro jo isoma da mine mwana shewangu Badruddin Ahmed bwana no atukufu walo bana mtwanza na beja marehemu mzee wa hatu ikoni amada bwana ukaikatifu etimage jo usoma pari banu ko jo abeke ngabina mu ebano binadamu goda babi banu ebano kabatuka utamria bedara sabani oka wayambala wauwe katauwa haula waye haruda tontolo haruda heda furisiwa ngamusoni swala la kiakidi washenzi na makafiri na wanaharamu hamba na mtomti habari sari mhosa mnikaniruhusa mhose maiti ya wandudo bobo wana wamba na mnibulianu wala pisi na mniberusanu wala pisi nga mjwa utambu warata uyela nkudi nge mtema bika mrenga ufanu mumtambuse ele kalima yulo yelituwa uwenesa wanuwa na haramu wenza nrabo uka na mtomti ya basiri sari mhosa ebanu nyumhana mdu ya birashioni ulo na dini ke mtema bika mhosa wa mdu walada wakanza watatazi ele kalima wilo haruma maiti ya mdu wanrokuto wa idhini wataheba futa hao nekafuruli haya hao nezeruko za hao uyo itoka utosha ukana wanuwa wenza shonga wanuwa sisi zaha ola richoda botrasi manketeri redari mhondro halala nyongo hakati hondini yani awe manketeri ngamchuka ubuanketi ola si aruma 2h du matin ri conserve et dessert kamchona kabobasi abobasi ya bobasi iyo iwe uchone saukana wana haramu wanuwa wajizingamanya zikabaya engebandikana ti na mjebabu muwa ola hamba marketeur wande wotasi wande wa découvrir kwa bala katudi saripo amde data docteur woi aramasana nezamasi hu na ufali haja hamba ja woi na mtomti haba wori mhosa rantial mhosa sanga afia nda na mnabi ngemanu kweli mzaza fanu ya tupu wa fanu wallahi bainge mzaza wangu na mbaba wangu watu wakanga mina haki namna ni waona wallahi kwa joni pone de na uwe mdu yafu kwa joni pone de na uwe mdu yafu والله تالله ngegami imagine wakati juhaba nchwala la tendeti wa mruafu mtatangwa wewe ndio mpua ndamsamehe mpua mwanangu halafuti ula wati futi ruditi tondolo njeni rudini zilwa mtatangwa ya zilwa keka mbodua yarudi ya doda toredi yarudi ya rwanda funko na nyika mchwa ukaka mpua ngebana anada mwambado namnabi ndio wapara namnabi ni wapara hiti halafu kweli ngapo mafundi watu wakamzaza fanu hede hala zoma kubani banda de zamre mwana olaibidi hatu abahanu yadoni kwamba hilo hilano pepelo no fanya watashiji subiri bawo de mdwa zaile shuja abantu subiri bawo wafanya chao mafundi wao pia kabati ujo jambeze ngozi wazijua pia ukamzaza fanu jana hala zoma kubani bo wakomori faringo la pizza wallahi kabalo mndu mwikona umisami huli ujo paro jomba kana wanaka komori tiparo la pizza mndu tibana na mndu kabati mndu mkomori ujo paro ambati ka komori tibana na mndu sha wandu wanene mna wajibali ya engeti ndatire mwana ya vese mtoto juhani ni watere sida uno wabaza ngendo ni ila sebabu comportement madayin ben comme imagine bo tukufu ikamzaza fanu ala zo magobani daina mafura na dobi comme imagine au situation madayin mufti kweli ngao yabo mwana mshwa humzazaho mwana ule ndio afanya zila kutalani ukashawanduza kwa mazina daticha ubwana wewe raisi na muwe bo shakwani ngamu mndaka mumpe mashishio mramba kana mumhosa wewe ndio bya mhosa unofundiga da hubi hun bafuta ino mihunu dahu majimi ya hundu dahu kafuruli haina zino mzihundu dahu wasoda ubuwa wa undeba la tondola ano alafu mdwa bokana bano problème ho do la piso de agressivité ho de violence de ciao nganzik bano mana na ba usinu de namna nitambia ho dulu maili wallah
Banu ngamina wanama waidi. Mwanama mitami huli uparo wa la Rozi. Na mwanama uparo wa Bahamadi. Amina wenji shawa wa ili. Usiku wa fobarini. Wakadami nao miswiri. Waniwa nubahati wana tukatifuyo siku yo miswiri. Wallahi bila. Wanama wao. Mnyezi munda mdibedo shimandu wangu Muhammadi wa prefleka. Uweza ukabofanya nsubiri shiatasha. Myesentu tukatifu. Wanama wao ili hotofa surprise. La Rozi. Nguna mrehemu. Wade adoni fanya mabekani daena. Mwana ma umara. Mini hati. Warikepa za mabekani kana nzora ngudi ma hayo mwana mshombabe hatu wana shombabe hangu odi ma uso mtongole uso mirereni nguna mrehemu ikenge harume mafuku ya mbebo daina zikwangu hapo Hamadi watofa waila harume Samsung Emily ngam imagine namna nakai wao na mawanzani wangu swafi wallah gemru ya natawa ndume ngomiraru ngamkozo banu ngamina rashi ebano nuwa fuje ranzo siku ya hemeni ya mimi ndajisi mwe mauka Yuro kafiri la mzungu de akawunabia basi namna najisi arumwe e procès pénal ya Hemenia wakati na ishie mzade mzungu yamba non seulement qu'ils sont décédés arumwe Hemenia mais aussi ils ont souffert avant de mourir tous watungu hataga na rangarilwa enfiyobo masihu wala wananifi hambe souffrance yonga multiplier au lieu où il va 100 000 euros, il a si moi il va 300 000 euros. Bah c'est je vais bien il a le wakati na kaida ne na la muhe ni hisi ukana washide banukoli ha banukoli ngokala mru ndo fana rangarirwa wado ashada la ilaha illa Allah watu wanafumbo hata basa antushindana ni pulilia nife ngam imagine o dula la malizo gejuze mdeda do pula hadinyo ya zingaro ya zingaro ekamdu plaza nyile mrare mwana mna induni ranzi mtu kamele shishiyo zinu hassas emanyo zenta zinu mtu koza kemdu akomelo zendini zinu halesi go ekautozi wale mna shishiyo chao ewa bebe hatoke wali zingare mashishiyo mtu kama la kile mraza ikengu ya uhono ili ale jezeli tijovuri hali mkuli Gebanu kweli ni mafundi mlo duniani mwishi ya ukafanu hala wayafanya zenu gozila ezetu wabi ya fanu ya rendo ya sopia ya rudi tena kemtata hingure kwa ende ya fungwa hama muo wambwa na mafura na makatiliano kamem henye na wake mduwanu ya hisi mtata fanu weka ulazimu kianto abangu ni kwa majia hinu ano farilu ano kalmewa ano subirishi wabu wa komori kati wakaenda la zoma kobani wa komori deja utonele jeshi yo traumatisme hina kati mtata fanu ya jo wana jeshi wando ntondole mwana wangu wa mamhogo itokobili mko dunia ya pia tiparu jona mtu ikakweli mandida zangu watungo salimani wedano huja basi na uterorize eba kona utondelezi warene mwana hangu eba kona urende mruma hangu izo warene mwana hangu eba kona umtonto wa eba kona mfanya chao na muimagine traumatisme mama ndiyo wako mori kwezi kama timro na makanya na mzieba msamfanya izo mafanya na izo mafanya piri hanizo inde mani nto waza mruwanu haruma wa baba wanu na jomba wanu na mnabiye kabanu ni dase shawandu wanu tujoze ngo bidiru ambezo ndo koda sibi owandu wanu sto bia sinu tujo wanu bidiru ambezo koda sibi ban wallahi ezo bia wanu warenda wa komoto ezo bia wanu da mwana wazirenda ho watu bia wanu watondo na mikasi na ufanya ndo kwa mkwae yauti masuala ya mwanadamu ulo na irumbi ya subiti afanya ndo kwa madiso yala mavoyu yala makriminali yala makatilo wandu wala zoa wanu mweze eze pirizo za komori ngeka mtu mzati mamulilie mwana mwamtontoa mwamdziha izo zonti pia ngamumbeli ya ukweli msubuti ikenga mwayo ndao mwamrenge tena mwende mwamlazo makobani mzaza fanu ngewa ulazo makobani ewe yafanya rokoda sipi za ukaida ulazo makobani mzaza afanya rokoda sipi na mnabi ele jarima mzaza fanu yalifanya ukaida ulazo makobani hazaya man mwana afanya zongo hizo ngea zaya lukumani na waupi wao bidi wafanya rokoda sipi hizo ese tobia mwazirenda fanu zila mlazimu mzifanyie muwamba mzifanyie mafura mzifanyie watondo wao wandu hiho shazira tinogo za mndu ufanya mnaijana enda fanya nongo ulaibidi ya uzisiwa ebana vurisiwa msi ebana vurisiwa banki haina mndu ya jabana yamba fanu adovura banki hadono mvinyo wallahi bilahi na himea ja shuhudi usoni mwa Mwenyezi Mungu banga mndu ujitwa aswanda mna mshe mudahubini muitinkuli wewe waja warendo sinema ti urongoza kimwana maho tsamba utwawe uharaya bo tiji Maria matijibo Fatima Fatima itinkude utije urege bawone uzakamba banu ngabo wandu wajongo zijibo Fatima bo Fati Fatime
ngojua wanena mna walio ikakwe lingojua ni kwa mikiro baruwa barani insanuni ya zali do usubiti ukwentu doamba are mwana wado kamrwa heleti bako masera ngeya kompwe mashishu akamrwa hindi akamrwa zaima na majasa msamu bo Fatima utiwene ukazomba mikiro bo Fatima hewe na haina mbaba na haina mjomba ujosubitele akenti ya doambe moto ya dovura banga adona mvinyo na muhimu usoni mwa Mwenyezi Mungu mjamabe be moto ihafu ngamjua weza mhunda ngamjua wizu ya rendo kamtuzamba sha haina mdia jabanu ola riba la dovura ba arado no mvinyo arado fanya dola para haki ado haina mndugo sojani kwa mikiro bani mwanzo warani sanuni ya zali haja kaze emaiti nundabo maudutu akiyama ngamjua uonana naye ngojamba unabakar sele tidovura bange batifu unabakar fanya ngojo hizo na rendo ngojo hizo na zakutongeza nende ngojo enamna wantondo ngojo enamna wantorture nyoti penga mdozi shuhudia usoni mwa Mwenyezi Mungu abange hizo na kantani mwambia ni bana ile wenye wako mori msijue haina mrulo na sali haina mrulo na rogo harumu Île-de-France haina mrulo na mru ya mjuao na mlahe wajewa one ya ukana karina ufanya rongo oe kati diso Mwenyezi Mungu ajukaradi niso mwana oiri mtukuze riwabele mzaza fanu kamgungo to uhifadhi ya uniko muru mlenyo wandu mazae mwana ola Mwenyezi Mungu na rehemwe mwana ola Mwenyezi Mungu na chalie ike almuradizo ya zifanya ele bili njia anrugo edo waone wahundo ele bili njia azalika na huja haruma esomea he francophone kajenda harumwe maulida ya unumaha kajenda ho Nations Unies edo bia telebido esababundo fanu na mwambe Mwenyezi Mungu na mrehemu fanu hati ya zali dani kajenda Nations Unies kana kauja harumwe francophone kajala biskuti na kafe sa paralelo na ina mahala doka nge idani e matui alone enti kapatu subuti ambaye we hafonge na mwonge da hubi abonge abo enge yakana muri jomreme yako tisonti pia shabo ya hafa na rimobele dua fallahumma ghfir lahu warhamhu aina tunatomba Mwenyezi Mungu na rehemu fana wotoka mzima harumani yinyi Mwenyezi Mungu amrehemu Mwenyezi Mungu na jali yake adhabu yaone siwayo ne makafiri yakaurende stwa biazila Mwenyezi Mungu na jali yake zisazibira bala ikoma halani aliyonge na furaha nge haruma khairi rahaniyo yakaniyo hon duniani Allahumma amin shahom julizani bo mafundi hom julizani bo maopoza hom julizani bo wandu wa siasa hom julizani bo manotablo mzaza fanu harengwa hendi hala zo magobani hama bwidi hama katili hama fahavalu bahari ereri yafanya dabo ya zamana shujaa ya juhaenda yafanya zeno gozira hizo ndizo la kaanza nimwambieni upande huu zadunga yabo miujibiwa na mpira miujibiwa na wana kaswida miujibiwa na siyansi miudunga wana rongo wa huno na zila ngena ba komedi omri akautambi hami suri ne zetabu ba wana rongo wa komedi mrujibiwa na wana rongo wa cinema indemani yani kwa wadu wana rongo niko wenja mapesa mitimbu idolunga ma filmu na majaya na cinema na hindi abonge ngabongo za muhimu boko ekemro azijua mro ambio watu zijua wanawashe wa Komori ajalaho watione mhindi na nyile au waono mnabwati ya kazwa nyile za mhindi abotu ambaye za nyile zangu jo kamanda zila na hizo nyile zilo amade za hangu wa umabale wande wanja baraka bati jo katingoje ni mro atoa ishu ya kanisho shaka shende enda uleze nyile zila jazivu natione machine niyo uregeze nyile ja ufanya jao ngaona na mabale kutulandro kutunondro uja urege machine uja utubu wa yala abo abasa urende hamada mitena abotangani wa fumdu wafanyi ha recherche ya ukai shwari mria kazao wakati wa ele majabali warudi uanzo upezara ka ubiseze nyile na zila ngebi sawe zenyile zinji no ofura au hakunge zitubu wao zivure na mnaila ngezitubu wao abo umusizoni wando adungo enda chatoru juno Marseille no adungo enda teze meshi takisa jine jaujau engeze rogo za Afrika wala zijo atanyile kabati Afrika tokana pale kailimi mirahani Afrika wenjo wamuliza one majaya na zuki wangu hamba mzira mwana nabone na mziye ba gabo wandu ma médecin wafanya recherche wa hunda ukana wandu mwengoni mweze sababu zinji zitao kanseri des champoisino ndo so jwa zinu dazivi aka
si tu l'enduri là weze shahula bo komgwae cha si ndo hemba mhogo ne mbabatse shezinji bana ni mnganja fanye jawa ina rongozi la pia aina no imashenkezo ndi alo ajala hatu abonge na mtahadhari ekamnduge namba rumba mafura na zinamba bizandogoza uhosa yamba sabuni ya hose haina shampoo mndo ajoshi parisa atitoto hitwane arumwe daha bayizongeza ngamisa wandu monti ekamrungurumi yo telefone na uduna zila na bunguze éclairage hawia unihemenje kengwanga le telefone she kamndunge gizani hauniha base concentration je tu parles aussi tu parles ni jelia ou du concentre na mnaila hata basi ngono amea embama jia hema twidingo baina mnaini emajinga humao emato ya rumia iforo hata yandiso faible yandiso lejeya mbraji unkatu onando akukango to effort zinchi nga hema mria ukaziza mnaudo yantu ya huwe mato hali mru da kanti mala hule adonisha mru mna mwenje namna ila yukaza mruja yo bisamru yode namna wikayao wanduwa ngami emato pia kabati utuporte luneti iyo nukutomhim ngamusonisu alabanu ngamjora mbuwa ukana aina mrugu tuwa ambe azahari ngaweda honi hondo pia hau hondo visa tra emafura ya huvisi bala awe majamdo ya huvisi ujofanya haina mtu nabele jawabu ya jofanya bala ngao paani majamdo ya uholele ya hawe mafura ya uholele ya bala ujofanya je haina mtu nabe izo ya jofanya wabu ngamjora mbuwa ukana owenji wajangamiza owenji wafanya utale owenji wajonde ya kabati ya fanye za lazimu hata mru ya hava hoda honi omro umrembe bala ebidi ya fanye ilo suala na mwambele jawabu la mru yondo pia hau yondo visa mro wa majamdo ya mholele au mafura ya mholele tika suir ukaongo jombo atamati abati ya mano faire couler l'eau fraîche il est le jawabu bo mtukufu wa Mirim Madi ngaoda honi uholelewa ni majambo uholelewa ni mafura vana ubi swafi ujofanya pomme de terre ngaboyamba tamata bati ngaboyamba lo fresh ngaboyamba pomme de terre mru atofanya ili mrambuwe alazimu haukweli kemru goda honi habi je verserai l'eau fraîche l'eau bleu onda kolele tijo kaza la glace ngamona we majawabu ya jabo pia samli ngabo kazo jawabu la saya ngaoda honi ngo piho au holelwa ni majamro au holelwa ni mafura ujofanya hindi iso nrogo na kaudunga na l'eau fraîche durant 20 minutes après aller voir le médecin mettre de la crème grasse bien fine waheta matabati kabati wamba itungu na baputu na ba bilibidi wakomorika wakwamba anjakaza dentifrice wamba anjakaza tamata bwati kabwamba anjakaza kokombro ngamjokaza maji baridi ngamjokaza crème fraîche heba kidwamba ekati ibiti jo kaza mbabilibili na paputo na batamati ni lo mhono amabala ngwanzo ubisiwe ekemru haji holele ya mafura aweke mru haji holele ya majamro endongo ya mado mru yafanyao kwa bana ukamro swafi wende wakaze majabaridi yabo yongedu yake opose ngedu ya utune ihwangamize rahane namna wangamia ekamru habi ngobuwe maji katuka na baridi haku wala katuka na mro shanga kayao tied ngayo antro amanga nzu ya tsaimba bia mshaka tuka na baridi ukazo mhono pendant
10 à 15 minutes. Izo pia ziri hundu. Wano hata na mi TV. Siparo huva. Shanja juu. Ngozingaro na mna yuhule ubulie maji. Hata 10 à 15 minutes. Ngendao omro wa wasu ile rategre uende wa bunguze ranzi. Eke ubunguza. Eke wa hea pumba mduka lifusu. Ilati ya haho wewe. Eke wa buha mduka fusu. Zabari. Valangu wanzo utawe eke wa kamikurobu haunkudi haunda uko ufanya hazi. Itijobisa. Wakati la mdungo ndo ya tahe. Pomadi ya uzia. Ekanga mikrobi tijo propage hapia uja ukana jara habo kokeli na ushinda wende wa huba vuni samahani ya alhamdulillah allo ngamnisha ila telefoni ya hule bo atukufu ngamdoni sami mimi wana rongo wanu ngamambo no ili ristafidi rasiro wana ngamambo no ristafidi rasiro wana basi ngoholelewe maji bangi zo zinji zero na kanzani mwambia ni ban leo ngizo zinji ngoholelewe maji ata 10 à 15 minutes ti maji amro ya johengeze douleur ya ukausa ngokozo so afia maji ya ngolele hawe mafura ya dunga katuka majabari li swafi babunge ndo yake opoze ngojo fikiru kabala ufumanti shabala ke jazima omrone douleur shanganzu ibaki hata muda mwinchi swafi uhisi ya ukana hakika maji yanu ya isanye hata ya puwe darubano omrone shokusha duba wakati ila ngozingizo madi ya wana ya bonga mummeonira nzilelo haina mndu utoka uka farmasi inatsahe epumadi ya mnro ngabo pumadi ya uzi ya shalweri mriati ya ezenroso na hizo mndona itsahe ikoda honi amade njiza nyoshi ne mafura hizo ngizo muhimu ekahuba hayo mabavuno ujobsi ubae uende waone médecin wakati la shaila isai hubule zo mndo neze douleur kutukoza ezadunga yabo mduka njia parce que jo kiriko emoshine majia la uba kandoko bala zendezi tiyan kudina zilapi yabo bulie médecin ede ujuka ende ya gérer situation ya dunga bala mtukamba ntukaza mbatama tina mbabandi tikaza mbanga nu tikaza mbaputo na pale izo kazi rendo ezadunga yabo izo za sino omndo ulaneze tabu za njia uleke kuja couvre watieze juka wana neze mikrobi tujonda ze bakteri na zira gojo jisika bala utoka ubija ubasi changa bajo njiyamba de zindoa jiboko kuna kauzijua jezi kutambisha yo ya bili baada namwambia ni yaukana ngabo crème selon ezenyilezaho nepo ya haho nalikera adi ribunguze eze kalite za crème haina crème mdarumi yao ndia do isoma ndo yona ranzo mizo njaka uzijua shabona jahunu banda mtataye mwana hangu mfumato haina mba hindu yanza ni msomye pia ingredient ne date d'expiration ifanywa ada hubi no halali alafu sijihundo obligé ukando some zindu zile chami bainge zindu zabira yumda tukambukanzale ukana mbo si wamba mkomorika fo microbe iyo de abili baada na mwabiani attention eze shampoing neze crème en droit bahao troisième chose wakati nda ubi ya lazimu mri anwe maji na mnijibu baba nga manzo rifanya hazi wazima iliri kema kosia wakati nda ubi ya lazimu mri anwe maji zabarini vumbo maji ezere edamu eze muscle na ndogozi njibo ikayao ngeziduri hao na mbwadembi zibenu hao asibabu maji wakati nda ubi muhimu ya lazimu mri anwe maji ti parozi sa shantu je kemdiwa zanga mteleni muziseni mwanadamu ibidiano eritilingavi usiku mwanadamu ibidiano eritilingavi usiku bo watukufu izo yo maswala muhimu swafi parce que ngamona wezembade ezemaliza tupia zitwenda rumabade abo ebati ari unda sir lobonse dembaza sécurité sociale shahaina mndu wikayao hendo jibali ya namna jibali yao ningeka bajaka sécurité sociale lijokari fariki pia mwana maswaba hudini kutaka bantu tikabone sa ezahusu ezenogo za hunda fanu nezi hunda umzaza yuka mzaza hende halaziwa hopirizo ngamuhambiyo babo imana nuhambia we mndu wakawuzambe nyide rele nyide mwambao wakati wakando wambilazo amunge rikawone swando wabangara la pizza wabanu ya ukana eba mzazi ya tudoke mwana hingo dafanya tendo amanda shila benga joajo mzia mwana enda afanya zila
mzazi hatrubleha emwana haulwa mzazi hanja msibani emwana hatondolwa mzazi hatraumatizeha warudio leo wazia emwana yatisomewa duma warudio tena kweli wakubali wende wa mrenge haina usiku watu wenda wa terrorism na bomza tena kati ya one mwana wo ifo ya duka traumatize wanda wala ontondele emwana hangu wanda wala majeshi wala wanda wanipulile mashishi wanda wakomtondo ezero wezuzo ntipi alafu ike jana kweli nzata fanu yede alazo magobani alafu mdu amba faharingu la pizo faharinge na utungu faharinge nerve faharie mguguru faharie mjinga ezinu mrajo zambaje mzaza fanu ngondo yala ziwa banu bwazima daena muowambwa na mafura ne makatili ya loma gobani kwezi mtukufu iyo ndizo nakauza baba leo mafundi watu wadaza ikemzaza fanu halaziwa magobani baada olaibidi wandupi ndo usubiri bakarja rijo ukakuja zichu wasubiri baja uja zo ndizo nakanzana abonge rinjia haruma uhusuze shampoing ya ukamkomori aina kati ya ona mnairi nina foto la mhindi ulona nyilata za rudabonsi shetwana wa jambia ize amjodana ila baile zenyire jo kama desangu na bale mdulona na bilibili atoa himida Mungu halafuni mwambie ni ukana ezekire muneze mafura na haina mbandu maparisa mtukore ngamojiba heze nyile ngamnafanye jao indeza tongeza benge mafura waanza shonga wanu wa yahuzao yanuyo ya kweli kabati mzali mafurika jo kana pale Mwenyezi Mungu umbuhanyi sizo watu ekakutijawa mikaradhi aina kremu jo iparisa na usikuto juwa manzo dikazita pa manzo seshwaringa manzo ndinikatha hariyo zenyile zo ulepa hariyo zo kalisi chevejao watena na mzadi ikakole zenyile zango chikanda zake abade mzade muhinde zenyile zenda ataponti uwa mdu mwenza shonga mduna ile yarengezi aba emba biza zinru yalemba biza vitamine maji yarengemba mafura normali yabahe eze shampoo ngabo ambao yakana wallahi mengoni mwe eze kanseri zinji yao wanadamu eze shampoo zinu neze melange neze produits zinu almodi abatimbale hishana abasari njia haruma omro sonti pia gasima concerne ngari pi hao ngari chauffeur ngari hosao eke mtu hadubirwa ni maji ndufanya ngabo amba mtu tia tamatabati ngabo amba mtu tia nganu ngabo amba mtu tia dentifrice ngabo amba mtu olela majabaridi ngabo amba mtu olela majanja ngabo amba mtu tia creme fresh ngabo amba mtu tia jao emba ino mdako tia do bulio mhono ule mwani maji hata 10 à 15 minutes dakika 10 au dakika 15 shati majamdo wala ti majabaridi shakitie dimbabi hata ngendo hata irenge ritmo ibolesa wakati ila ngabo indi ni pomade anti-brûlure iko ubunguza eze douleur no ubisa emajamdo ya lawe yanjo muoni shatu bakaro mwengozi eke mru habi engozi gonfle habo enda hula mru kafanya ndongo hata yabo yadunga bo hindi ngelazimu yo eke ubaye produit la ubaye watijonjia microbe banda hutuniha emajamdo ya hutunu ubaile gabane ze microbe ze bactéries ubeze haraka wendo ha docteur ezalunga balaide ndo yafanye emalalao neze produits za antibactériens antibiotiques na zila pia ndia hunike yode namna ya ujere wakati mtu ya hapa haizo ngamu mmeyoni bien fini merci Salma ngamu mmeyoni haina mru ya tahe epomadiyo mru ya keni yoda honi amade doliprane banga bantu wokweke mtu katina bomba katina shingomu au no doliprane ndo fikira mtamna doliprani bantu jona mwema nganta na doliprani ba macha kutina na doliprani baingi hambo kana kutina ta problemu o doktori porque doliprani pia yode namna wakomori wada wangamiza ila kremu ila bala ndo bahiti dexerid mkomore kangu pasho matwe mali washila mkomora no matwe mali ta dexerid bala ikana ka wipaha shangu twanza jazeda se valizite ni chocha ya ndo wa unele na vunzi ya sababu ndio kutina na dexerid unazishwa na doliprani wa mezi mitano mezi 10 mezi 10 ebanu yoriba utiriba ati mambio kanga mimi madenga mlibwa na bala kutuliwa uanzi hawana mengo miraru kana wala wana hao na bala kutina hata mzima ebani yoriba uyo tiriba ilo suala bwa komori wandua line grilish mbugo twenda renge wana majana matano kata paro zaya kata wao hangu pia dango tuni kuma pesa wala wanga wanda zao mimi tirange konje kambi made na zilanda abukuti made shaba nango tukaulibwa urenge onde uone doktori ahambia kana mrengali ni ulidala wala hitation ile pefu nazila uramasese dexeriliza unazisha dexerili kume unazisha padi kume unazisha zenu Ethiopia uzibala uliza yabo yoriba uyo tiriba tibureze maliza tu nu Faransa unuzitungo uye ukwazo lanu warachi mduna juwe alhalal bayyinun wal haram bayyinun aina mdajo jibo ngem mdada declare wana majana masana jangura maseriali iyo mwanangu jao wafanya jao tiza jao shamduna dorelea mduka jambo adhulumu bayinge
bainge kafiri kujamba ulihibie, bainge kafiri kujamba ulihibie. Riba hiyo bwana muitawi taqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Shanga manzore ndi haupesi shantu kanzani shele Zimbabwe haizo watukufu yode namna ya ujere ekamru hadubilwa ni mro hauma fura ya bisi mru mruna rense zitamata bwati ne zitamata pumba ne zitungu ne masakala yao ama ndo anzo bisi mbando vina mbaafi mruna renge emaje ya bulie jauhata ya hisi uka emaje ya isa ya toa ila dolori swafi ya homro omro sa ubungu zozungoni homoni urenge epomadi ya ubunguza na uzia ize mikrobo zitambalie c'est bon wakati ila kango bambu ujuhe haraka wale waone twabibu ambe tinja mndo banu msinde wangu unangalize banu enge na zindu boko kezitina mikrobo ngujofusa engu bahomba hindu engu utwe hindi joka wana engu jonika comprime da zivi za wenda wazazie za wenda ze ele play beze itanganye jau yode namna ya ujere mruna cha ndogo za tamati na kremu na dentifrice ne majaya wodo pande wakati ti usasu ala labili mwanadamu ibidia no ritili ngabe usiku ti ono mranzi ya ritili nsanu ya bamamdo yanzo ya tebeni ya liolele ya roma reservoir ezinde ritili nsanu da hobisa hon ngabo amba ritili nzima ngabo amba ritili mbili ngabo amba 3 litres ngabo amba 5 litres mwanadamu ibidia no ritili ngabe usiku nambeze mjibu uricho wendele haupesi banga bo maswala menji muhimu bana Abdou Mohamed 1 litre 30 bali habeza hoba urate wana mafoto wana mashisho wana tout 1 litre à 2 litres 1 litre et demi à 2 litres c'est Saidali mwanadamu ibidi anu ritili ngapi enda bali ukabatisa wadaha na feleke mhogo bo koko banaidi mwanadamu ibidi anu ritili ngapi usiku 1 litre et demi 1 litre et demi Halima Saadia 1 litre et demi koko 1 litre 2 litres ilazimu mdia anu ritili ngapi mtukufu ma sœur Tahir Zalfata 2 litres Mshemzade Nagibu 1 litre Aliani Zalamuni 2 litres Umunahiani 1 litre ya ngamjona mbeke nitoe resultat 1 litre et demi nitoe resultat untitoe resultat nitoe resultat untitoe resultat digos yone ya examen ujo ndaga mjo ujo mdaga karjo mobile yadi wansonsi pia rimtini mnakaswida ujo honda msamto we majawabu pia ujo honda karjo mobile yadi wamguya mbarikishe haraka rirudi ele jawabu nyonti pia salam tukum ko ya honda hindu nyonti pia amtawo de malale benge waka examen yabo ngeti mbeli yani kado sijo balanta ndo enda babo ayo ugawe yanti ya 3 litres lange hamagari 2 litres wala 1 litre wala 5 litres jawu mnduno wa maji c'est long et mbe kana mwanadamu ibidi ano ritili ngabi zanda ni mwanadamu kama namtete yabo ifo yana 3 litres kange na ma miraru yana 2 litres kange na ma mengo mirandari yana 2 litres kange na ma mpukare yana 1 litre salam tu kange une examen nyoti pia ti jombo kuziza amando ngabwe reservoir ya mndu emnatumbo wa mndu ngabando alona marumbo boko bainge urenge damjani uliolele nkamdo ndo ndungo unevinyo boko awono ba atariti linsana abili ngedunga nao abili ngedunga nao ne activité waifanya araru ne mala ulio kenga mala adru abongo jono menji mgo events kenga mala habari dikuno unwa menji ufanya activité gojo no menji kuja fanya activité kuna shaka batsi mroko mna reservoir wawe ifo yana uja uli mhogo hata ngabugo mhogo to tuka unaritili unda uli mafene sina embe hata ngojo unaritili abuge hiyo a volonté yoko kusidia ukada no hata bwana de kiasi ukakaribu no mrani mwanziwa wewe wakakaribu no mrani abuge abana mkera dibao salam tukum kamjawana na yuona mbadingo umtihani kwa ya undai muhimu ile swali la muhimu mwanadamu ibidi ano ritili yanwe maji sanda hivi usiku wakati nda uhi mwanadamu yabidi yanwe maji yode ilo muhimu watukufu ngamona wako mori shanga mjodo mwambia nambezara kama mjibu banga manzo participe au nla mwene abezeno go pia au ngam participe na mnijibu ranzi watukufu nila mwene lele sena bezeno go pia darasa muhimu ya hizo ngo za uka
ngarifikiri okangarifanya ndo nizo ngarifanya na iso afi ngabo zitombo hadi ngabo zangamiza wandu kwa sida ngari participeo au la mweni mabia ni nyonti pia mzijo ntaone de zangu amushilioni ni do sema swala mojibu rotsanga au ni taoni la mweni lele seni mwambia ni taoni namba amnijibu swala ilo nanzi husu namnambie edarsa lelo hawe mahadisi hadisho ban lelo yanu dizorifanyao na hii rifikiro ngarifanyao ndo yaponga po maalumati yao ekamru habi ezonto ele su alada lino enga ndomu zisaniro participer sonti aunla mwini mwambia ne zero zonti pia majawabu namnijibu ewa ndo pose ma su alhawa mzimade yajibu namjibu ni domu zisani mu participe au nto jibu mimi ni mwambie ni izone na zitunda na jua basi okay owaili wamba na mdo participe alors hanzari ndio pesa ngamdo participe amjodo renga haraka wakati wa una maji wakati sisi wakati raka komori emantrenero watumbuka no maji ko fanya trainer mamduka fanya jao emantrenero wa manga au hamba ashe ifoudo huno haukanga bo inji endao wale ma docteur ganzo do le kengo le shahula kamine kakananza yabo trasi na una zishia kadondaro après le repas emi ula sanda hivi na Ethiopia yabo mduka ja equilibre wo docteur yaka unambia juice ilo muhimu na mweshele banga rutoka huja harumwe malalawe wakati ndina wema wa mrula comprime maji wakati wendo walale ngabo ambao mruno wa maji menchi shele ya jia dofanya hazi wakati ujuka ukawache ili itijwenda hata itowa ika asidi lijokale kojola zinzano au la nizo zonti pia lele la fanya mbanongo shanga bo maulama utena ma médecin ngabo ma médecin waonesao ya ukana eka huno majimen chwende hulala yabo ngojuka uji trouble eshehitwa que hauka kunaka ushindo jiconcentre walale namna lazimu hauka ina katingo tujuka udo jwa wanza wande mshanani na bantu normalement ibide cerveau i repose abori elewa na kwezi yabo nganzo unwe nava wendo mshanani resha uso resha dingo uvide ngo wakati la wende walale urepose shehitwa première chose et abili et que ujwa botrasi yabo wende utoa ila asidi nile maji ya mro ya kozungoni walala nile joto na zila pia wazitoa ngono shaki yasi parce que baba kujaza hata yo ule meza owenji abakwamba ikango ulo ikango tuka huno ohamba avant ya hula 30 minutes unwe ihose isaidie wakati yake usango ulo yabunga besansi na izo son type jokanza zi facilite et digestion rohanwanya romo ulime romuoni eke ulizi yamba biranzi ata hi digerendro eze likidizitolo aone marumbo na izo zifanya hazi ya lazimu wakati hiyo ngeuja unwe maji apre eke ufanya sport yabunga bo ejifiri ngabo shingo na izo pia rohana izo zonti pia ketu idi utona direct nyanchanga nzo vumweranzi ngwakati ila unwe ngezi yawe batman kweri ngezi yawe zenogo izo abonge mrunwa maji timpaka ngaona nyora ta problemu yindi maneno mwambie onieza uswe maji wanduwe nji wanjia problem harumweze ren harumweze articulation asibabu de maji abonge maji yo muhimu hedamu hejifiri hechawula izo zonti pia ngesaidi yao sha mduka tu no akijinga utime hata uhisi ukau humwema dokati wanzo wanwe maji kaitu bide hata izongo wizo zihisi ukana zilemewa ezeren
zeke zido sante eke mdunge na nyora zo umenye hake mrwa isa ha neglige kajafanya entretien njema ezentonge zimenye hao izo de zivimisa ono towa no fanya ezi haziza lazima yabo mndungo do hata duzua haina mndu yatimisi mahamengo mine haina mndu yatimisi mahamengo mine nabunguze sukari nabunguze ze boissons za gazi nabunguze eze shahula za mabatini no ananyama mergezi no anandini wa mafiti wanu gela zimio yabunguze ne mafura ne gazi ne za mabatini ne sukari ekamduke na mahamengo mine kajabunguze zindu izo ya bunguza swafi na jilinde bango joanzishwa dalao na kana habwenda leo ujengo joanzishwa dalao avi haina mndu ya wasu ili 40 utufanya jitihadi ya ubunguza eze boisson gaze neze shahula za mabatini neze mfiza pangwazino yatamba mfia umbanya mambo nkuhu ya hala haku shangu anto ayo mi ula steak mi ula jao mi ula cordon bleu eze ndini zinu zontipi zinu strong produit wako keziti njemandro owe uzifanya ngwazi juwao ula fresh warulize le balino ono atate kwa tuanza kufanya ndongo ono mwana yata steak mwana umapaka steak hata ufikiri zila kasho za machi eke sukari kuja ibunguza eke mafura kuja bunguza eke za mabatini kuja bunguza eke maji ya gazi kuja bunguza linda bango don shwa malala au avi ya wale ya jo kubalia abeta timambia ni bana omlo dalao enjema eke mra isange mwadi hanzi shwa dalao yamba de zama batini amjo kanemba amfi jo lo bari nija kena ukasawa ne ido sardini atwa mafura na zila zontipi ngaba kwamba sardini njema sheze muallabati mabatiala ne malala ya tilwa itijola gizona susi wa do aso maro ambao shabutinda bamiti doctori shamio da tilo shidi ambao binotunda ambao binojua abonke samahani watukufu baola mndo ndani Roma haizo watukufu ekemro hanzishwa dala we hambaya le kadondaro na wanisi afanye jitihadi votasia le mbahindu ile dala oli sujonda limenye zento vomtana ya nise ike 38 yo 24 heures sheka hanzishwa dala nganzo lile kadondaro unomba cha ibo trasi ngojuka ujaule bo maharibi basi no akatula lao abo kuja respecte zilera ya ukale dalao abo ndo ufanya pression abo ngaba kotambu mimi siparokana médecin yakaona ngali ya Egypte ambe kengolo malala wena mnaino kutula mbahindu abo kairuti le malala babongo changamiso wo de doctori wo de kaunambi eke wanti shwa dalao ke tubidi udo hula ele dalao ele ra ujoka ulamba hindu shanga nzo ujokana ele dalao linge bidio lemba hindu ele ra bidin lele dalao utilele dalao ele ra ujoka hula eke kutina nza uja ulimba hindu wala badin abasade hala nonga mjisi na urudi uni ngabo ngotuka aruma zilera zino ngotuka ulema dalao yala emana yambwa kadondaru abanga nzo ulebo trasi ulebo jioni ulebo masi wiwe nganzo séparer zilera zike 7 a 8 ke mwanzo ulale masi shakuna ujua ujue botasaru masane unochai ule dalao sasi tangole maele ule dalao tena halafu ile zima uhensi hata aboyano waidiwi yatanganya lera wikayo keja lazimu yode namna ya urenga comprime bo watukufu waude maulama udo wamabia onishele ngabo nduwe nji walalao eze telefoni hozitwani eka kutuba e telefoni eka kutitoa omahanu uliyo kairi uire hule shautika za telefono itwani ba ngabo nduwe njiwe kayao wanjia na zitwa za huru na tambuzi nji asibabu deze breri zila neze soneri za upesi na zila pia tiono roka ujusa wandu wala la wasiu haenda kwa mdema mpala wali ali bosai bofaki ha ola mri alale zingo zisiu ingo soja ure meleda ha haulidise jao kemndugu juso mndu kadole mamduleda ha wo ju izoka zirendwa mindo toto na wakomori ndudi samru ambapi wala mdu katoveza ya jua kwa damu
kutujwe namna kaurule utobeza ujijuse chao kawamba damu izireje plasini unda ufumanzi unda ukidani ya jauto baijo kiri udanguhe eka uko jawa yo apienro unda amio pande unu izo pia ngizo muhimu hoka mndu yazichue banga bwandu arema mimi Allah tallahi juzi wana kaudonga darasa zino na ntweshila ukana ngamina mzee wahangu wallahi aremani ya vese kanjaka udwa vese sho indiranza arifi arema wadu wambali tujwa vese shila indi na bwenge tsinda tika udwa ya tijofanya namna bokajovuka wakati yangu agende sha omwe tijofanya ndugo za umsekure nibunguze zedeka bainge katika mwada jofo wakati yanzishiwa sha omwe tijofanya za lazimu ranzi ni keswire ukana gujofo siku ya parwa sha inu ngamumsove arumwa na ndongo wana inde bani aboko haina daho ifo wakenjiza nyoshi wake mafura wake pumaji ya mburia hava wake wana mapansima watiti wake wana kompresi wa uziye kamdo eda mwena mnaila wake wana antibiotika wana rogo na mnaila wa ujise kure ransi haina daho izole za bidizikaye wake mna farmasi mtitu kona na malala shani dole prano fikiri bala ngodo wa hela pitali ngodo wa farmasi utola basi madel prano ya bala wewe yakomuli kutina tandwal kutina madel prano hiyo mranjo mala hona dozi sama kutina mna bomba hiyo kutina mna dole prano wanduko tuko bienshiki fa valu wa komori wodo upande huu wando alone magari abo moto mikoni ti hale banu na mwana hemtiti hende anjio garini ndo roha hamdari yaba mtafanya hafu nguna mdeheo haina mdulo na gari bwa tukufu haina mdulo na gari ya jwa ukanga abo wando mrani na wana mdune de yanga lonti ni mweze mpine ekabati manada mukabati paha mdu ya zunguse yangalie ngeya towele gari banga bwana watiti wakonjo umoni wado tsabu hata na si hale rudo tsabu ntini we magari sheinji yao magari ya mabombo ya menyeha ba ngabo mabaha ekanga baridi ngabo nkuhu ngabo nuni ngabo wanadamu wakujo njo umoni bala wado tsabu eke utobala mbio de urengele gari ulitoa mkini utoweroho jeza jiri mahala ni winji wandu wabonde sawana hao mrati sise mwana ikiwa ni kufanya kursu hajwamba ngugare ziara nzi ufanyeze kwa taratibu ngeuje usiso wana bawo utwande udingoni utwaona jao ngabwandu wenji wa jilwa neze ajalizo haile swala salimu emdusi waki ekangulalo au mdusi waki ekahaju ekairido mdusi waki avaya ulala aude kemraju nambezeba mabando utisema swala ho brosser edan kairi avaya ulala hau avaya aweke mdo isaju Aizae abasa mjiandwa ese wandu waididwa tundo mtiani ngono bo mahunda gizameta yo enjema dezembili do avaya ulala neke uju avaya ulala zabari abo wendu kwa jomba avaya ulala ishereka mwanzo ya nimba ubu no mru siwaki avaya ulala parce que eke hulala kutudisa hu apareseha hamarange indo aji na cheche na logo ziko ubuha aprebo utofanya hazi utorongo utofanya logo ezindu zilange zipangiha udojuha ngendo grate jao ha inu ikanda ubini wako minjala yembe ntola latika usiwa basi hu apareseha logo zindo aji hamama gozi na po indo aji ya weke uhosondro kezina utojaze hayasa yoju wako tasivu ndema indini aja wenji uona ukana kairi homdu ifanya rai jalala rani ke uifanya eke ipasa ufanya ntima bahifanya elera ulalao rahani usiwaki elera ujuha ema meteno wandu wamba ukakairi ekengo usiwaki kadonzi kairi usiwaki elera ulalao ulemba hindo elera ulala utowezi ndo zilazo ntipia ya feri
sha bien sûr wema do siwaki zombili utowa na kudi no nandu radunga wala efundi uwe haonesa tena ukana sisi kama ndugu siwaki ngabando ko siwaki ukama wala ngwa wana waongo anzo watobwele dzinyo nduka siwaki tinditi bulo wandu wentu wajitunu wajirungurungu la pia kwa shama de brosa mamdo singoja owenji kabambakana ba normalement ehanza ikenjema de kemndungu disomsi wakijao shati jao parce que jao yabo owanandini walo entre ya hemanyo ngabo wakati boko wenje okwafanya hazi akwa utovira bo juja ubas hamambi afanya jao sheka ngo fanyo jao abo pia ngezione hao kango visito jao baade manyunga inamna hiyo abo ngao yabo bozuki epersi weton hao wa maula maudo ambao minga mabonoko za mafundi wa wazamba ishele ama bonongo mafundi wa wazamba ishele aba haina mdugu balugar izondo ngoboko ngari zifanyo na hii halafu andruone siwa ili ya usove roho za kibinadamu ili ya usove roho za kibinadamu hubalele gari hondolizia enfreke tu zingara hubalele gari hondozia enfreke tu zingara e lazima mri afanye no ya jisove da ino walo gari no walo moparen e lazima mri afanye mpashe le gari wakati itubuha urarien fre le gari keltu hima e abo lazima mri afanye lazima mri afanye no le gari lihime ah nagibu bese que la vieille ou photo ida ngo heze vraiment enu da hivi vraiment heze vraiment wana gibese ngana nzaya salam tak Abdou Mohamed ni garde et droite frein friame heze frame heze vraiment aya ngabo utango tena tibalele gari ndo mbio tulanzani rarie ni hime keltu hima eni fanye ai wewe mzee majibure ti mana gib gorule hata u epize carburant eke lija ya bongo jende hata zia iyo fundi jimba de hamba irariazali yake kale ashide vanage mbala magari nyondo wanyo tipi yake David ni pashi mzima danyi vanwa ni jompashi yao weke frei ihobo hapo pia ngarenda kiyama kemra bala gari au pashia gari e hondo frene unruke tu hima uiraria une freke tu panya hazi yabo e amado ngobezo haraka wandisoraria ou changer vitesse monti e abili ngo fanyo hama ngo diso hama ngo nzo udenda jau e hoka usepine na zila hambabi jau ilange ibunguza we vitesse ya hele gari abunga mishia kwezi samira basade ya jau sha tukati muzisa usijongale kwa no utobala hero bana ngo ndo no bungusa uchange e frère ameke le gari lendo mbio ndo ze frère ame abongo do kiyama elera ila wiyo kuna bala gari ngaro toru tongo aruma indine namna ila hawodo wima hanu bala vitesi ya kumba bi ondozia wamego toframe abo yo ajali ndio ndo wafanya shango changer vitesse halafu udo disamba bititi et volant
ele gari ngelikuwa ama eze village ze pine jau ilange ndo hata ipueze mvu ele gari lihimi watina uka uremane ukoze watina ufanya jau kaburi elewa na hao si wanrulo bam ngabo mdijo subutia lave ya uka emwanahe ya tuti mizima hamine alo nam ngabo mdulo bam mdijo subutia nambia ya ukana emwanahe ngena mahamine au mahamita nukaja paro kome telefoni ya hahe hau yo mnikayo aina mdulo bam woko emwanahe kaja timisi mahamita yo mnikete telefoni kaja paro mnika na mbeba Rionesi ya ukana sidera ngamizo wana. Mwana wika yao. Humnika telefoni. Eka rongo andro. Paske telefoni. Ilangu toka konsantre ja ubasi. Ngufikiri kwa wale zango da zila. Haina mndu ulone mana. Ulomtiti ya mnikawe telefoni. Awana joke mwana kanauka nafaswaha. Kanauka mpesi wa urongo wa. Asibabu de telefoni. Enyo wandu mdo banu wana hanyu walo watiti. Nyi uwa nika telefoni na unika mwanika. Zawadi ziki wangu aina mdu inaanza ya njia yeto jamdu su abona mjua ya ukana haina mdu uloban ulona mwana mwea 5 mwea 7 umniko telefoni abaye katurenda zema na juwe harumanyi yinyi mwanangu onokana inde mbayo ndo muhimu jana tamilo kanga bo mbaba na mzazi wadaliki wa dahoni Allah wendo dahoni hiyo wendo walo dahoni bale ni mdunge na telefoni anzo wale bala ni mzazi na watojo wa roho wala walaliki wallahi watojo wa roho habari waso moranzido sikuyo haina mdu anzo mwana haya rongowe kaireke ujere wakati na jabanu si somesiwa izo nja josi jwa bien sûr somesiwa ya ukana na bomba ino ba control parental ubloke zindu zila pia mwana ngujo ishili ya mbahindu ya jo usoma basi ya yaone ndogo za shaila ukana mnike telefoni bangu anzonde wadu hadisi dawe na mbaba au hawara au karma mporocho ubulie mwana umwangamize ikebala basi ya isaha ifanya hama drogu telefoni hama drogu uni zoze mwana ho telefoni wabwa ikana udorongo wanto kana ukana fasoha kana ukampesi worongo ngujo kana ulime mziro ebahatide karo nani ba orthophoniste olanda odo atongeza parce que mwana humranti ya ukana doba akiwa weche muhimu ujao yadwa ngalaba sino shakuja mwene sanamna ya umbe hanu conversation umbe banu data weda nando viens allez ekangu tabona zila izo de tongeza we mwana hado andu wenju mwanambi ya uke mwana katurongoa mwana ngena ujiro mwana ja ujao ngarjo wambaze duma ngarjo ufanya babizandugo ra soma shayo yote swiri ngebidiyo nyinyi mjue mime mwana wangu besibala kana mahamidi wallah tuisha mtata jamba juari mbadi yende tiji lidotek tab lidotek yonda lidotek tab yoda huo tiporoishi ya bibliothèque na mediathèque lidotek yonda owa ngodo ya shende ngoda somedi no imna mwana mtita bado hai ba yani fuba tabas eza jiri ndi botukufu timbala tende tundu wana maba watiti ilari lidotekia wana watiti ziongo ndio some wakiswa kata wakati bado kwa dungo some so ama nuni na mapusi ha tundu wana wala pia ni mbugurongo ama wana watiti wa hangu wangurongo wa utiro uduro de ora de papa tibure wana watiti ndo tutumna wana yazala basa warongo wao banzinda zinopia sisi wavurize yabo ujue bango dormo kumbi ushishi wana wao yabo mjo ni kama jana maili banga sina mfumo unu pia urengo leo ngara uleze sifiria leo ngara uleze bofoshe leo ngara ulezano leo ngara ulesare leo ngara ndora pe elevao leo ngara ndora pe madapa leo ngara fanye sambusa leo de chau wala bas ka telefoni yabo ngulo na mtodo domilize wana juho hapa mjo ni kachao kwa mjo mpuma dini ondule steak mducho fa steak hiyo mdufanya chao mdula chao kwa to chao wede na match abo wana kwa turongo wana warende hama bubu wana warende hama bando wana warende haja walanda si rawaza de tunga za uzidi Allah walanda si
ngabo furiti abo ngo joshofe ngabo ndini abo mtu trofe yabo mlipa yindu msamli mwananyu angebalala aizo watukufu de lera ino aina mndugu tsoni para na lera hemba direct na rikera tibanga rjo soso ni mwa Mwenyezi Mungu o wana Mwenyezi Mungu yaribao wanu ritunde haraka haraka nyide mmonao richochane deri uziswari njamdoni hasababu duwana rawaza wanu wana wanjia snapchat aina baru waliyo wajifilmu mishanani wajifilmu mopani wajifilmu isho wala wapo mhogo wala wapata sisi fanya free minga fanya steak mimi chau chau mi chau chau wana basi salam tuhum wangamia watweze nguo wala wana mafukoni weka roho wetu ndani kodi haja na balezi ngo za pia wana walo molikoni tanga mina mafoto ya hunereba mjua basi mwanaji wahafu mwana bweke kujaja na utoweza vati yabonga mjo publie mafoto basi wangamiza de ajali ajiri watukufu na mbunguze telefoni na mjia nkomba ata mwana ngo wabo sikura kaushinda na bala tu le laisses elle pleure tu mna mwana mtima wana qu'elle pleure elle va pas décéder si elle pleure isokoli alilia wata tamaye goju Allah ta wallahi watukufu bese wala tika 3e année ho université Azhar de nakawunda téléphone 3e année nakawula portable wallahi l'antu etif on rado ntashi abatika na mswafu mtite na mnaila na doso madai nakazani fatu aboge na litahadari wana toto na mazira wazaya ikekanahu lakanahu na pakati mnike telefoni bangumo nulo dadani rengele portable lidani mnikene mafia mbwe matu atokanta tutabu ndi nanjie hula jitire mafoto ulimena jau chao kangu mtatahe ngabona rogo bokwe ufanya mtatahe byato wona shanga busiku na mnike telefoni bala mtodorenge telefoni ti ndo mina devu ti mangala ti ndo inge na devu ha ti shanga jati ndo bala ila application agoba inja kaudu ajitande voir mwe telefoni adeta umna mwana mshe ani tande voir ani kazabe ani kausa ha windo boy getika uchani yelo kabala bala wale mnadira kufanya sabe enufanya je inubano yede ka unaonesa ngomona wa hizo tijati musokana bana ina katina do angalia wale ina ndo vyo la dungo ufanya chao ila samahani watu aizo umisizoni narielewe ya ukana samahani wale telefoni haja narielewe ya ukana ndio muhimu wana riwatunde riwa controle ngabo ajalizi njizi jili yao wana wakati wandu wapihao wanu wadi wazao wazimi wakati wandu wabwe madirisha mfu wao mlopani mbwe madirisha ngabo kuranderi ngeiba yao madirisha yunguwa wane mihono kemrungu ene nyuba unge nangu mfanyo hazi na taheze block porto na zila zindu za bloko mango tilodunga mtu ubutie ubloke wanawe njiwa remwa ni courant asibabu des prises na zote ntipia alifanya mhimu ritundo wana rijitunde ribunguze sukaro malahoni ribunguze mafura ho malahoni ribunguze ze telefoni no wana Mwenyezi Mungu alibarikisha ishu ya riba wana wadoishia izedwa ni Qur'an ho malahoni hatu ribunguze ze shahula za fasil eza mabatini neza gazi neza sukari neza nwezo zontipia gezo shinda jeri nshindo da sinowana haina mbaino mndu yayuona haina kremu haina shamda tsorenga mndu na wanise mbungu yuzeze comprime zinji bayizongezi menyawe zento wawana ndongo wenchi wa utongeza enamna ya lazimuri yenshi avec conscience ya lazimuri yenshi hatartibu wandu warente mishenkezo minji haina ndo wana ndo ushenkeze wakutineze mai istahamili usubirie Mwenyezi Mungu ajusailisha rana ina ndo mrajo zona tsamba kuzifanyo babanga rjo ula hasara sonti pia Mwenyezi Mungu ajeri hifadhiye ngamjoanisa maudu wekekar jafa rifanye darasa bikayao listi ya zindu zotimizi 20 rizirendao rambao ngarendao ndo nabo karturendao ndo shanga rendo nai hizo ndizo jola zimuri zifanye bwa tokofu Mwenyezi Mungu jorenikeza khairi arubarikishe heni ujoka handiza tia hatu nemesila mukheri Mungu jomnikarere ujoka wandiza tia hatu shari Mwenyezi Mungu jomrejezasho Mwenyezi Mungu yajalie
haina mruri dhulumu Mwenyezi Mungu namtowe haraka yarere owajuka na irumbi yarere owaju hozwanisi yarere owandu wikaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Ti halevanu tikafanya direct hotimizi ti parisa direct ya hele purunku embwa msiru ya mituje haina mndu njoja banti mvumbua uwo mndu ya dhulumu uwo mndu ya rahitwa uwo mndu waikayao gusaidio mafujari waudu andu niko uwanjia ma awenge ngambe hori salaban yaho owenyi uzale purunku msiru mbata inu ya mbao tilaki ikayao nga mwambioni bo wa mtuje mimi tisomo tijabo kabati mndu ya paro niona nafanya baya damina mndu mkomori hata uja Faransa emana ndrongo wa obanu emana shewangu johari tsuo yabo emana ndrongo wa banda ndosi kwa madagazu ya ulawa hamagari ikayao yankilia hanguna haina daba lilo duniani liele wa yaukane magari yanu jojo andara ya renge facilement watina ukane ndera fume wandu auricho wandu gazi aurire ndi wandu zireo yode mahala nakaya amonge ni wandu mazale purunku msiru linu lambao tilaki ikayao o wandu wasalimani ya hambungu alijuao lelo lishia mpaka au kalelo linjia mzaze ikayao wallahi yuamini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wallahi l'azim ekeme ngoni mwandu rekadzunguo rekama hadisi naona wandu walona irumbi na muhtarama wazaya wana walelandro hama mengoni mae demzade ya laharumo mjua moroni uparo madame Sego Lendi mndu mshewa mtukufu ikayao harumo wastarabu wahe Komori wautinde wedzi ne mapunjizi tide malaba ne maswanduku uwo mbaba wosu kuna muona awengo chikauja latize sede basi wana mwishena mnarongo wao ishingereza na ustaarabu ne adabu njaona mndu amadaye bahibo purunku msiru fidia ya mtuje ekaza lingu tao mwambie ya ute haru mapanya au ya ute haru majuni ya hubaliye bo wallahi dawena majamvi namna mahimilia mshenzi wa mkababa huu daena ele gamatiru Allah bilahi ekeujo kazali hafu njie pangani aure jei omahalani wala ukazi zoti surwa ya zoti twabia za mndu mwenzaro o watoto wa mituje pia gojwa Abdul Nasiri wa mituje ola udunga na daena za daena bani wakazo mndu ola hajami suri hasomea jamiatu Al-Qahira au jamiatu Ainu Shams mimi tisomea jamia nkuu owabirami swiri no wasoma yongo yabo jamiatu Al-Azhari Sharif iyo wandu wenda iho wenji wareje izirewe wareje wandu mabaye wareje wandu maduhazi ho msomo ho zero haswa deze mada za dini haina ya birami swiri ngujo mwambia nizo yabo hafanya 4 ho universite habiru jazahe mimi tibakiti ka usoma academy inde bana nilungo urongo wezengo za husu aviation bana emdum shebo purunku msiru owa huzaya watu hulela sawa hutowa fidia daona majambi bo marindi ngamuhambi yo ya ukana hujoka amjota sama ho nyie mzade woi wakahumlapiza bawe imzade mwenza irundi woi hakadaena ele jishenzi la habari hilo hakamba we mwanadamu hajitole ya harumishia ukana we premier dame jawenji wa hadalwani yazali wandu watsawa na mjowa na mwabe batike hitima batike jasha ina ujoswali ngara tukovumbu afanu wanunga mtongeza ofanuro mrehemu no mobele ya duwa na nyika mchi emzade woi hakadaena habari hakamba habari wana mwanadamu hajitolea premier dame weimana mshema mtani wangu rajulana shaharu ya izo usilamu hatu warambi hauko usilamu urambi ukana wakadi nazala alaikum
Mwenyezi Mungu hamsisizani harume Qur'ani ani idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'akum. Eze aya za Mwenyezi Mungu ne dini ngeitezwa usheri ngabo utsofa ajabu ngabo dhuluma ngabo wizi ngabo masahiri, basi wanduziya ekondu hara wandu watawa. Izo ndizo mzade mtukufu woi, izo ndizo mzade waho wana kwa janabia mzade wayaza wana wararu mzade bo mshenzi utso ujua wakomori wamba mde ya mndu na juwe mndu mzade wayaza wana wararu. Wallahi hata wallahi ekentu angalia jau uweti josi witi nabe ngamona wana washwaliwa basaru mwetiru mzataji wani karuhusa ni tsunguwe mwana mende yalo la kwa wana ume beseni ucho wangojo wanu wasomo wanu wastarabu ijokiru wana ume wawariye makulo sharine ma sakalafu ne ma watandui. Wallahi bila awekeka mwambio banu bombuzi ya msiru abati wambia ukana emdudunga udunga na daena zadio pashia haina usiku yo paro abdu naswiri ngabo mru mwanamshe ewa wakade chuwa mtuje nto wavumbu nakoli sese dima bechekida minao wo uni stesi randoli sese dima bechek zese faki yeze malha yeze o anasho hangu tu fana wala tufahonti pia afifu dina alitwahiru wa ulisombo batima yeze efrina wa utipi watino waraka urumpira batima wo uni stehi wa wafidi ya wewe ntujwa banu roshi ya panga dalibi haunyuma daibi urohe tuikeodo udaibi yezi wabi nasiri wa udungano daina zali haina mahanu ya kazo mdu eshefu ya protokoli wa zali kaja subuti ya mtese bombuzi ya msiru mabani hao dawe na majamvi walango madirektori walango masekretari walango bawo ujwa kwe mfinyo bombuzi ya msiru ike kweli lelo ngojo ukenti urenge mzade wei ujoka kujajoka yabo ngodo anza ukeje mzade wei madam Sego hazawa na warabu wana wasomu wafanyu hazi okudo wa otidema emapiti watamba la faransa banu wana nezekisira ni wallah wana wasoma na adabu na stage njali kwa ruhusa shabani mimi mtu azamduga ncheni mbe kama nzona beza kweti gon wana wandu wana hai inu shughuli raka ulozo wana umahawe adabu na stage wana watukufu wa Mwenyezi Mungu ajua wabarikisha wazai wa wandu mbabahe wode mndu ingenieur wado wa ndu ya aviation akatoma na wa piloti mbabahe boda bala mati mbaba uo kaja pashe za avion mkabwa wa umwanili yao yakauzipashi wa piloti asalube yidi wa mndu muhtaram wa mndu multazim hajojua ufaria jeze nkazu izo jeze fidia izo ya jadore makoti shawatawa aya bili Mwenyezi Mungu yawambia yamba ukana wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taqudu ba'da dhikra ikawono ndongonge zitimbao na ina izo zontipia basi mbuzi ya kwandu hara mdu watawa yotida ina mdu ya jokada ina habari ya ono walimu ne masahiru no mdu hitwano edano jizinisa ngabo mzade mtukufu twai ulo banu uwo mwanyanya habari Mwenyezi Mungu na mhifadhi ya mbarikisha shamfanza ni vumbe zo jatambati koza bae wallahi bilahi wo hajolantede haunongo mzade mkwambani la washili mwanyanya hadungo le fujari shaye hatsa uwa yabaki hasibabu ya Mwenyezi Mungu haukana hailewa bahe yaukana yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi habari ngene le kaburi la hanga mine la hangu ntele tidore me habari koti na dukumani wenda otoze roza wandu maudu takia manjena bantu bango dunga na baudo do romele koti na zigale shami njala mbahirwa ashauka wasaidia ukawasutene mzade huo wakaribu na habari wallahi karibu na habari swa wajojere kendo na komori akomu mzade mstaarabu ujuo wandu ya tofaniza ngo wallahi bilahi ye karibu nami akakutambisho ukeda myahe ne famia hahe shahaba we mwana wa nabinu huyanja mroni wo yakaulela mtume yanja mroni gejuze mimi nani watawe awenge mzade woyi mzade woyi we mzade boko haeshi harumishi hasimbushi habari kaja change habari hata kabari ya waina mdu ya zwala ulona ubinadamu yo hamba no Mwenyezi Mungu atimtukuze maskini ko pamila wala qad karramna bani adama
Mwenyezi Mungu habari tukuza mwanadamu ngabo mnamazi wa mpo huku ya nsi sentini. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ngone mwana wai weide mwana uparo Ismail wei mwana wahe Madame Sego toy wei mbaba he mwana oi wei piloti hafanye katina hasome abantu rashingereza rashi weide mbaba mkomori wallahi ko washingereza lamina mbaba wei piloti wei dhamana mongoni mwandu usese amviene zo pia hasome ya Faransa wana some ya inabahan ngewoi bomba ya msiru bomuhiba majamvi ngono aina mbugu fanyo hazikura hani mwanya wandu ana ho waiti wallahi bila ngene mna mwana mmewei raka umubiza nyumeni bana mna mwana huko wailo ima tina kima jamvi embwa yinu yakaujaja ido mtaza sheri de mtaza ya zayo wana wararu ya walela ya wasomesa walona daraja banu kanze mzade we umweze daraja bombo msiru amugiga muhambiyo bomuhiba majamvi banu mjweza munra woyi salimane kwa mjasichu arungudo jateza wantu da sababu waikoni wadaza wasasanye manyo omji waikoni ngwao 12,000 huenda utiwone wanafidia wararo ajigo jatufanyeje ulfatu unalfatu ushababi waikoni waongwa udaono waulwa udaono wasoma udaono wastaarabu ushababi waikoni koza tukazalino kwa tina maji kwa tina hazi kwa tina marungu waloni wele ushababi waikoni ngoni mwangu waongwa watima nami waongwa ni suteneo rowatatero wa umeshaba nitsamba na muhimeranti waikoni sabari watu kodi ngoni mwangu tika usome somsirini tika usome salikodi tika usome sashioni tika ura mpira abo rejabali ti présenter et jabali club Maurice ne Saint-Bien rekano rejabali club kamushiao yabo wakaunanza ho mpira wakaunanza ho shioni elise cette mameti yakitirenga meilleur élève abo tika damina watoto wao wamadoma walo yabo wanama wa upia ngabo waloma tsenga waloma wao nyido ona so tipiazani ngocho hunda wanama chui wararuala wakwaje ndamba mvinyo ngwa wailo ngwanzo de wakulo dingoni ndikamnari ali utere kamtire kakweta kashuma re kaudingoni ho yabo no ujibi wana ndikamnari ali wado chonde wado fena mnayi shamoto yasoma mwikoni yakaunda maindu ya hida kaunda maji yakaunda mwenje yakaunda pale ya zitio hata wonga tukautu hodunge deda badini wado dada wakijana mnaya imbeazu la nzida ndikwamba majacha uyacha bahinga muhambiyo botindi bwembe sili ni mwambie luka wa mtuje ngamdira uhitwa ngamdihibiao ngamdidarawiyo simwambia ni ukana mzingare habari yaitwa baindu yale atahara ngea na teda hona basaji yale baindu daina ya jado zirakana na mabare na mto bari pandrovi ejuma ita wanga tuko patsambo nduja ule ni uladi keban na mumpare yachi mtsoba ngati tuko pambano fi na pamboka ikobo na mbwesa na mumpare aje bala habari aje na sali na mjamsine mana mtomzi ya hili mwampisha baidu ya halabu wa mtuje mana mtomzi ya mwizi inuiti mwamweza mwizi sanyu zini ikekwa ningali ula wao rifungwa ritolo abonti juri dara ula ngamjombulie mnapuru kuwa ikweli kamtuma biadaza abo babanu komori kamili ndio arumara jina si komori kamili ndio arumara jina si shele puru kulinu kweli ngaledo la kabile mzate mmoroni eno tablo kukatutwa uzalani lobi banu katutwa fidia ya huzakalita usami wa uzaya wo mbese mtata hamira na chini bo wembe sili ikakuwa ni kusubuti ujo ugalile mtata wai wo mtata mwenza irumbi ndabi wa uzaya mwede wa kensi wado tabu habari no mlema ungune magasho ne maharo shawei hamba ukana no hazaya daene mruma hahe nana bwe yazaya halele toyi Madame Sego kujato kafidi yao hauka wei wayazaye mwana hetoi ngone mna jana we weitika umubiza dani mna mzade wu tu mna mwana mmewu ide mna mwana mna mwana nyungu hawo kati jele sera bo shetwani bo mfana na mati ogono ona wash tawani dobia joza Faransa mwana yasome ngufanya hazi ambe kana bo fa huntashi wanaume ujowa ona mamuhtana mwa multazim tawa wana nasho waidi eni ulo naro mda tujubali zambi ambe mna mwana msho lando mna shokola wala mna ndinu wala eni ulo naro honachi tawanu wana nashangu wanu waidi wana nashatu wanu wana washima muhtarama wenza adabu wenza malezi walelo wasoma wafanyo hazi waudo himiso wa wazaya ngodo mdia zayabu wamba mtobu mama
Hakuna utoketi daona mdora hitso anofanya chao. Ngawo inda we utwa utulwa. Usalwa ni ndo utwa utulwa do bya hurondo wabo mwana wa sera. Usubuti ko lijo fanya video do la pizza ukaka chao. Bali sonti pia rikamba banu we mwanadamu azalina habari. Shabu yao nakawiti mwanadamu hata wavuka to fanya video wamba to mlapise. Inde namne kemu nganzu yatukuze mru. Abongeka mhabiyobo mzaza hatu madame Chwa hatu. Madame Sego. Madame le pilote. Asanu beidi harumo mji mtukufu wa Moroni. Inde namna ekemnyezi Mungu wanza tukuze mrumahe yo mtia haruma hanya zambwa na maburunku wamenye wakatira ndode watundu ewe ndo biseko ewe mzale do biwe ewe mdu hindi we mdu yakadaye na habari yakaumsaidia ukawe premier dame yakaumrengeza yakama conseiller yakaufanya upia na hizo zonti pia man tawadha lillahi yani ajisisa sababu Mwenyezi Mungu rafa'ahu Mwenyezi Mungu meza daraja gaban kweli bo mtuje mbuli azali hari hitwa hapuwa wanahanyo wajangwa tunga ulitondoa no lifunga no renda zinu pia ikekwa lile luga msubutio mbulie zembwa mbili zinu zembwa za msiru zinu bokwenga wanoro na mrad ngam imagine wakati rajo hundensi hatungio miononi ndio jani kensi dofanya direct ebanga mjoa hazi mimi na jwanza nifanye nge azali hafu Allah ndaparo zambasha longa mwambionizo ngam mjoa hazi na jwanza nifanye nge azali we hafu rinenge nsi hatunga riruma na mnabi yeke kanga mjoa kamtu jwani mwambie ngamjuawe hazina jwanzani ifanye mimi hale tidwamba ntojenda na somese lini shele wajuhao wajue mashuja wajue mawatwani ya wajue ja shaba sainu hazina jwanzani ifanye nge azali hafu ngamla hora nzide abasa banga bana enga jobe ya conseiller mahala kadha njambia mtu conseiller hawa ambassadeur mahala kadha hazina jwanzani ifanye mtu jwanzani nikiwa dhamana ido tunde ezi haziranzori zifanye lele dati basi contrôleur wa heze ndongo ramaka ranzori fanye nti hatu en vitesse et tere yo nganzo hise banna muda kada et le tel yo nganzo hise banna muda kada et la ptali nganzo hise banna kada et ka utimi sina kabule jokiri unike prime et ka wo motivi zingajo huto wa chembro achi kabati zare tari et nati mtitwa ikabilika isange nge kaini na katwari na secheli na morisina au kanga sina fiwa au kanga sina mimea gasina lavani gasina langi gasina gashi gasina gazi gasina ele zahino gasina jopi yole hasi mimi na jo tamani nge Mwenyezi Mungu hajalia azali hafu yole hasi na jo ifanya ngamanzo e domana utoka urumenti hatu yanike domana ndo supervise ezi hazita henti hatu mhara mtu fanya beti zawani kwa mapesa warenge abo hajojiona ayora keja fanya yo ifubu yo chaura hakwata bale patron ila renge mapesa hadi acha katushilo fanya la pitali ifubu ja uja enganzora ni kanzora likume ngejo fanya bana combien de temps et kai fanya avant mkini unike kad et kai ifanya wakati ngajo uni et kai ifanya après ngojo liba kartina katwa ulata yole hazi mimi wallahi wanaona bana Tanzania ifanya ngazali hafu eze l'hôtel eze la pitali eze terrain nto Tanzania ni kwa contrôleur au superviseur ndo tundeze hazwa na haramu wadungo urengeze mali wamba ngo afanya wensi werenga wenda sawo yoni hazina jo itamani mimi fakhari abageka mambio ni yokana mzade hamadoi yatizaye yalele ya somesi yakeda enele jishenzi la fujarilu yalitawe ikelolo embwa ele purunkula mtujelinu ele purunkula mtujelinu da ina majamvi yuto utuwe ezenu saoda wapi ikekwe lile longu je ya jipermete ya fanye video ya binge mzaza hatu ado mlapi zaba katunda mdu ya mjibu ngujo la piziwa bofahari ngujo la piziwa ndo bofahari banu aboma udu mdu ucha chamwambi wallahi kazali hafu utiparo yo bange kitika wena hubinga jo hufobo bo maburu nkubo watoto wa mtuje wasoma wenongo afanyo hasi ahubulia daone mbesili ya machamvi ya umro haure mjanganyi banu ngamdungo nyiyo wa komori na ujibulia wantu wandu waloda wana azali tuhambia ukana mengoni aina mahala azali endao sabu naswiri homi tuje waina mahala azali endao nguko yabo dai kaza jonteza mimi fakhari wallahi ka jonteza au ka shizungusha jamiat al-Qahira na jamiat Ain Shams ya do university izaiho yo kabati amali hazihari kanga matière kume sisi azhari matière mengo miraro ezeto muzino ezio zinu mzona ozinu pia ma jinjini ya lupia likau obligé wari hifa e ma dio miona oya inde mani wanro roje hama amazireo chasi wanro akauji sasi wanro kana suraya si wanro kayao o warizaya warikahula rikahunwa ranta sira mtsana ra masiho mala oyatu kasi katika udilo jomba to kaenda uloweze mbasi
matata twenda obadili uza otauri karo hila rostere tinani ngo ko bainge tiji mrana nge msasa wa idina ajam tununi kamati uto mwana ni wanadamu ene rakaye eze sura za tu bo maburunku nge msoma ndo batuka madam nikoze hasi wandu wafanyao mabani ngo mbreketi nge msoma matuka madam nikwazi mfanya mkana mradi bomba za msiru ikekwe ngari ulo wa uriferi fungwa ridara ulo ezano kwa samundu afanu sila kekwe nga msubutiyo mjabanu mjamudo kanti mdotezo wako mori lelo ujipermete kwa lingwa dowarenge mzaza hatu mwana mshua hatu mzaze muhtaramu mzaze mweta irumbi mzaze ya zaya somesa ya lela ha? Jo kenti kekwe lingwa fanyo direkte ulo mtomu wamanani bombo ya msiru sotua ulo boha uzaransi usala nido biwa bombo wa msiru nga usala uto kwa fili ena mna yu ulo mba edado la pizza basi kayo dehaza ukomi minga mibanu emeni ya idaguha warengwa mavokana ndo wasoma izo nabide nakawanili owatomba hanyu wade wahibeta habuza wandu omoroni mide na chabanu ni zwanili yao ndami watatsanyi lo baba hanyu wade wahibeta habuza wandu warentire ese to bien ule si bien no fira chino ule fulo yo banu ndabo mtsodo ndo mabien ke banu kweli kama anti ya mji wakina kananga ngunjiyo mo date moroni ya chamda pisu kutatoka yapo bo mbesili enge uka ama de mtate woyi emro msingara umlapiza woyi bombo msiru wondoi woye mndu mahe piloti owanahe waweni mndu tawanu owanahe waidi waweni mndu asomora hani mwanana wafanyo hasibana ngone mwanamme mwanamme so itika umlosa estehia he mwana wagwa tobo mndu shanka emna mwanamme wu etartibu ni adab ya emna abonke ekakwe ningalida zao banu riulo wari feri fungo utokana mndumme ya soma na adabu na multasim na mwanao dobi ulo na mwana mshabanu ya tusibitia mwambe kana mtashe uo mndu meji alole mwana we iyo nganzo mndu muhtaramu nganzo mndu boko shapie ni mbrenda jitashi ya magata na masofa jina maindiniyo basi we ya zayalele bo imbesili usubutile lo ke kolingo to urenge ukenti urenge fotola udo mtomo wa mana ni mzate we yakada ena emshenzi metro wa haho hauno kawiti manadamu hamtrao kabati mra tofanya zangu mzade we yazifanye mzade morone upara madam Segolene we kabati mra tofanya zangu mzade we yazifanye hakada ena habari wakaudungana hakaumsaidia hakaupasi hakaufanya zangu hizo pia ngotamba kapoi hakausaidia ho binadamu no unyanya katafanya rohombi ya kaa wenge president mint na mimi memru mangu asomora hana we mru mahe we pilot ya mru mahe do hii Hassan Ubaid na madema usisi ki Hassan Ubaid kambonao hata wayaje wemdu asheo mdu muhtaram wemdu très intellectuel wallahi billahi wemdu yasoma ndo so afim sarabu minja ntaona mbaba mkomo na mnayo amado de bwana we uro mnyezimu we imamu faransa bwana wenge imamu deja ngamu imaginao pilote ulo imamu faransa uswalizo alafu kweli embwa ya msiri nukabana utu watoto wa moroni yabo warenge embwa ya msiri nwa itinza wa irobarini shakweni kwa subutiyo ele purunku msiri lunili toto wa zaini usinuda hivi ngondo ya kenti afanye video kweli yarenge mtate wa yamtune no mbanyu hata basi baitika utanwambia wewe tuikone wakomori wamba mda mndu nake wa mja mndu abu fa ambabi da hubi ban danyeleza ambabi baranga mfikirio mbwa msiru na maburunku na mbuzi za mile ongezi jote zilichanga zisisi enge ntutinza he mijina la ya ntutinza he ompira ntutinza he yakili hangu ntutinza msomo hangu chakute parishe mnaikada afashe hajakari balangwazi yarengezerezo na mjufumu ebanu kutone wandu leda na banu hamba wande usisi Hassan mani hamba ngaliba yawe machoba nurwaze mo timbili raro ekakujata wabo basi ari wende miyo hatana bala kutadungilo bombuzi ya msiru amwambie kaza azali omuoni ele janvili sadu wafikiana kana wadha hazali kati aptu wa urejea mwezi izo ndizo nambia wando sirika banifanya direct itale bana shabona one video yinu ndajo shindo stamina tahali video yinu sikere dedikaza mwalimu itela mwalimu ndo bibombuzi za msiru mwalimu ndo biboda bela mati ino wakatondo kaenda shone dawo o huruma o ngo uvurize zentebe no hunike bibiro ja o tonza o hamwele ko joda saho kabata tusibitia ntase mimi marwandu dawo nazali wao wallah wao ngabona kwali sasa mame cheki damina o moroni goshe ngabona kamisuri damina o ngabo ajarulo fana tabanda damina o kabati mra tusibitia ntase marwandu dawo nazali wallah na mausi sema avoka warengo wakauja jondo wemeni pari hapo izo habari zo hamba mimi
baringa mionga ngamjola pisa ekemro apeza la pisa ngofirika ngachiko jani sampanyiwa ekentitsinza eketi de media hangu etide wantu na kadami na wetiro msomo hangu tide akili antiko jansho ziwa nezembwa ne zengava ne zenkafara za mkababo bahari za desifiro au za desini kwa ralitsa nudaunu waza emshenzi wa ikweli ya jipermete ya ringe mzadze to ile do ya jengu mtarafu wanda bara tu Paris shawari jo tonto wa rute mndo da ne zembwa isu eze to bia mwazijiri sale lo ya ukamzaza fanu mwede hata mumrenge mwede mamfunge fanu hala wa yawe mduka chamu ngabo usila muru usia ula ukeja rusu parce que ala wafanya acte kacha fanda ukeja waswidi ngabingi atinti yazali ibidiba hazali wa mtinti bas yoda wakatabina alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs ala wa yawe hawla atinto aikapula shishiyo ekaya hapo azali le shishiyo la helipul ekapo azali mbuwa ya helipul ekapo ewone izo mafanya bombuzi za msiri wa makafiri amati halafu hindi mwede mumpe mashishiyo bo maburunku mumpuwe mbuwa bo maburunku mumpuwe hawazi bo maburunku mumfumu nje mndo ambakana risari mhosa mumbaba mnyimli bo washensi mwabia ni mtushemeti ya wantu do piransi halafu emlevi mumtu aezi renena de rao ne riondo we ala ya nyongo hari undu kati wa dunia ne makete riondo hari riondo chauta mnaitwanyo obwe mweza shonka ba wote bomtana ile pangani de la hahaya ole rino foli docteur rino foli ende hawono hahuru arumasana ni zamasi huanu do botrasi wala do botioni kamtola kanywa levi wana mapese wa malaba imbecile sama dimu ndo amparsa mavidai na mavehel mtuto wene warenga mndu mtonto we mtamba na mtomzia direct bali mnyimle nyama bya kanyima islamu do biga mjom hosenga mjom do bali izo mwabya nido danyina islamu da hubu bombo za msiru da bradasa shanga nyina haki bakabana buha mndu moroni yabo yo huona moroni yabo ya utsambaza bombuza msiru bahinga muhambiyo banu lelo amhambiyo banu kane kaza ali hafu awe kaza ali ngutawo baba fanyishi habunjili yoti jijana wamba wallahi billahi azali kaja kamwema ko jamba abasa banu mimi 2030 yabungo ifumbu wa mimi mana natene banu mimi moi mimi ranzi nso 3000 comme tu comptes 2030 que je sais les tu lilona la sat mshipa mshipa wa warudi wa ola ukongeli pasula bese tutofikiri mzize yarudi emaria tigo mshinda yarudi yatungo ngwa kilaba yavayo kilaba yatungo uvazi wa kobo haria tikotoshono de gile antibali ejifiri na mdobili amni pepe emaya yazili hatango fikiri kanibali gorili ikawarengo chikawenda 2030 watu jojo wapata sile zetu le biho simbus watu jojo wapata sile ruse msobanga mina mndu ntabisho ntovulize bombe unurangamize mwambie ya tahina gaza watu jojo magamiza ni ranyira si na le dabala mbajini la hanyu mabari mbajini ko jahada babahe amba bansi toto de rifariki ni mdoda nyina azalinde mdoto de mfariki ni mdoda nyina washahidu min al wende de manyanya azali de azamba amba na bana bazarogo za hatu ekazo de jira abo sisi de mdoto de rifariki minta barogo au mabe mide na mwambia misida na mwambia nitamwambia ni rongo mimi abangeti kwa jamani tifanya direct banu bo docteur mtukufu Said Ahmed Said Omar waima goni mwe shuja mnyezi mungu na rehemu mbaba hao na mzaza hao watubu liele kafiri la mtesa ya kome ya madame Segoled dembo ya msiru ariyo po arwatilaki toy adubiye mzaza hatu mwana mfua hatu boy hamka mtomo wa manani bahinga mwambiweze owazaye mbwa yinu owazaye le purunkulinu ekaza lingu taoba sibeza ekaza lingu taobeza bawe yakamba azaliye mwanadamu hamhimilia ngomwana mzali muhtaramu ngono izo ya jani izo baada hakaula shahala lidaina mrumme sawanu wando wana ha hewaid eni mndo asomora hani mwanya nyowana wao haya dunga bo hintu ngono sayinu wede mnamana he mwana mmemtima mnamana muhtaramu wa adabu ngono mbaba he ndo irahima patima pa maranti wones we mbaba Hassan Ubeidi we piloti shawe yaona balo fujari harumie hijra inna arudillahi wasi'a arudi ya Mwenyezi Mungu yonda jifatu hajiru na mtao shaka mnaombe bali bande mbasu tu garlani yozarendo jao sisi ufujari na bala wodo afanya ufujari bahinga muhambiyo bomba msire kaza lingu tao enda mjiyo dufino umjo usoni wode aina tukanza wado utawe umdunge ya ubaliye umdunge utawe beka hubakia bongo joona na azali ngwendo zahe yani ngwendo zahe
kaka wana lona hara ha ingetujoka na banu basi kabati twa mayaye na ndawe sheleke mama wangu wa umbaba wangu au mjomba wangu na Ntoni walali timwambia lukajuzi tiero abarua tiparani mdu juzi aba hembo fa hengo tukamba hito bandena meno atani fahara sambeza jirele ukakada na ruanga zira ruzi di chana kwa katira kazi mfukare place de la république yaba sanga nywanga ngasi watsanu ngasi mfukare ngasi shenda gya bongo bakena mnaino hata waupie ni mrugo tobira hija ufanyeze mashuri zo hao ne yafa mo hao wewe bongo tobakena mnayo basi bofara banu basi abo basi ujizingamanya wale ufingana na ndo makafiri na maindini basi kuna upari joja komori sabasha komori banu komori uyonge binyo mjukana banu komori yoke jani make hata wallah komori ke jani make hata banu hunu ngamina mna mwana hangu minaondosha hangu ngamina gari ngamundo baindutili ngamundo la pitali yona nzwelele kamwendo utufanya hazi nguliwa kwa tumbo ufanya hazi ngabo mahakama komori yoke jani make akayo katina la misuri na jasi pamvubo bobishoni tikuwa labo titirida mole fuhata balatima banaka bama mvua nyinja kaona basi ntweda tidubiso mduwa rumangama bala basi ti pamvubo wallah mama hangu adoni ona sede aina katana nzoni unimo nje bai banu wogoda hubi wewe unatambala buja ubu we madirisha komori yoke jani make hata shani make do wanisa yanu wanzani wangu na uhozwano wa komori wanzani wangu na ndo mchino ndo mndani ndo atiwa tuko fobari na usiku wa komori wa fobari ni shode chile chatokeza ndo banu wao shami ntina haja no kana chao mintina nyumba komori ntina baidu komori wallahi amina ziyo basi amina ziyo namna ino sinji basi yona banu lo komori ntina ni komori ntina nyumba ntina gari ntina monto ntina bekani wallahi tallahi ntina baidu nto amina kezi hizo mintina baidu komori mimi kama baro mwa ngona arudi ntina tamba hidu komori ana ndo shangu no na shangu basi shami ntina tamba hidu komori ntina nyumba wallah ndasiyo vile kana ngamina nyumba maluzini ntina nyumba ikoni ntina nyumba chao amino waniza ya owe ndingwa yabo mnyezi muna unika umuri mle ya wabarikishe ya walibe ndo dunia nina akhir ya jandeno na nena si hali basi mruo hanambia makauli yao shaka janidisa abantu kweli wana mana academy na opia wende zao wana mana academy na opia wawiri wende zao wana mapia ngwa tumbosa komori bana mideleda baba mide chao chao mimi allergique wa dhuluma na madharau kizungu atoja mtukuza njeni ujo inusi na bwa tujo zilanda bya chona bacho abita abalura ba wala mfira amifirachi abalaramba wala pete amipete aramba wala desi amile cbn ababa wala mwijami mwiti wala mlevi mimlevi aina mtukaza mabina mchomwambe bana shazinu kezi nawe ida cha ubasi mimi ikiwa mriwarifu mrihibia mridhara ukamtina bi maturifanyi lengo jipermete koli usemoroni abo maudungo chwendare ngeba mo haina mtu kweli ujipermete emba inuko ninge jipermete oikiba ngere lawa tabasa yende arenge mzaze moroni ulo faransa ya mtomo imana na tabasi we akada ina zali akada ina habari akaba habari ya mwanadamu hakaupi hakauwasa hakaupasi wakaudungana hakauregeza habari hakaola olanga nzoma mekanisi ya majana maili ola jangale mashishio ola yata hesentuiriza jile na wasanga wasasanye magara dubu ya tuyo pasuka walangwa nzo ajo warenge kupongulo na misasa watowe magasho ili ajo wajwa ukiriwa njenkaba wala wajangwa nzo waneneze rofia le jufula hezenile batikezi nusuzende mbajine za sasa mahame ifo yake na mekanisi na piloti na amanyuba wanzo wafanya mashughuli haraka ema kaharaba ema elektrisia na wapia hakamengoni mo wakauipishia ido hul gabo zamenya hiti madam segoleli hakayo akada ina habari shabia unakawiti wanadamu kachaba kiajonja mdo ni daina habari hafuku illa man taba wa amana wa amila salihan aulaika yadkhuluna aljanna wangu ajonja mbebo no wangu akada una wanadamu wa iwatao abonge ekale longa bo mwanamsho hatu au mzaza hatu yakada ina habari wala do wahe magasho wala do wahe mihogo wala do wahe zensambu wala do wahe matso ya tijokaja shetani wala do wahe maungu wala do wanzo angale rufia ya hemanyide ya burihane zedini wala nganzo mtemanyo ya katandingo fanya mangute wala nganzo kwa humlale le panganyile aizabare kenga bomzade enda kada naye shaharo habasa ngebe aro abugo jo ufanye video ulo mtu mwamana nuka weya ku habaraka boy hakamba habari wala mwanadamu shaka mwabia ni wakomori mzichwe banungu atoni samiho wenyiye bakwa janika ruhusa shaminga mtu mwamdesa nukana weyi emrumahi wo piloti woi hazawana wararu mzale woi igari fanya dini tajo msampanya tajo badawa riweleza shanja jo mkazara abo ndugu yacho nisu woi hazawana tawanu wanawanu tawao wo ile ni mndo somora na tindini wona adabu wana wao wo uswali wo mamultazim batisi won oyimbaba ngomona wando wana waidi wana washo waidi yadunga ndoi
mna mwana mmedoi wana waweke tata ndo mrume wa taratibu mswalihi na uti mlevi uti sarambavi mtobanga mina wana shohangu tsao mtoda lole mtima ya anda bwana kauloze mna mwana mahawe emna bogosi woy bon emna bogosi upara Ismail ibn Hassan amshia Ismail ibn Hassan Ubaid emna mwana mtukufu wa Mwenyezi Mungu atomhifadhi ambarikishi nguanu gutambi hokana amiti mdu chao bansonti pia si wanadamu si wafanya naye shakuna ukanti kezelongo bapale haulawa faiswalimu tuisalimu haina kati mjori rida hiswa mtoro jwa mweta mwezina amanzone dom jini hulara wajuzi amanzone dom jini hulara funga juzi amanzone dom jini hula ede lo jijusa bota sibadi sake de dola ndo wapando bamtoro la ndo panasi wapantamba wapamoko mdume wambia wabezo swalisi bahema tuya himijia hatu wanarado amba wanude de wafuma omchi rakamba wando wafuma mji wale warengemba biza warengeze kurusha zine zikoi zaho wawasa wakaza amdera mdrenge asuma tala albadro oido bia tala albadro na ina boma la bamati gabanu kumfanya tala albadro na ina harumu mtume mfanya tala albadro na ina harumu ile kafiri la mtuji bentani ambalia na mumike bikira ranganye juma bomdo hule shamba bosi si karto mangalia niti hale wan wala incha kardomo la azida nakomo haisahara nganyiza ndo jumane le kojo la jayo fikiri wala Maradona na bedipele zibara zila kushuna na kojo na mipira na sakisa sasa kojo na madiza mjabala ngihama bala wala Maradona ya ranganyiza ndo swala le kojo ne madzi hai bahele le zadze shetani likanti wotaraja tu kachatimise swala raha atimizisha ngiyamwa bomnyanya mndwa ule shambani daona atimizi kana mprepare watate ematui watate wale wapi mhogo nele peleke na karjomba lera nziwa msiri wa juma ila usiku ibada ya ayu alladhina bidanu di salati min yawm aljum'ah fasau ila dhikrillahi shaka jambana mwele haruma hayasa basi otimizi wala banu homo ba hobanu tikanta tusome ala atatikanta no fasirize awala ichakartum lazi haranganya izo bala ngesa moti banu ndro vinge tukwa wone tibe na mwezele jimbo dali vida utabusi wahabale marumbo ne machafa ne magaradu bune ya vida utabusi debi yukana kitu tukana dia njoto madawa debi tukana dia ngene ngene fa madawa alafu mnambe sili mumtuje woyi ekazali hafu endare jo pangani daone mitulu dawene zengava shada wena majamvinga mjo wona injala hurudi banu wamina nwambia woni wallahi injala hurudi naomba tuwantu utinda wado ne mizinga ngwajwa yo kana wallahi ke fahari waya jo kana mroinge bana faharajo ile hafe hapo faharajo ile hafe hapo shakatatu liba nafasi katajo liba nafasi eza jomba zinhure zijompunda yapo abagega mwabio ni bana yokana ngamona obo amtuje mbulia emwana hanyu oyi owana hanyu wano waiji aweze ngwa zinu zombiti mwamba mhundu yesi mwamba mfanya tasiridaza mabulia walitezo sheri lelo ndo watubia mzaza hatu emwana mshwa hatu wakamtoma mananena mnaimu shele bainu dunia watilka al-ayyamu nudawiluha baina an-nas nzaza wai wallahi njamuzisa kananga mfanyo video wala njamuzisa ngwajoni sami hawa kwa ni sami amjoda nata sama eketi pasani rumi wandu na live ngamjoli ekei pasana live wandu ngamjoli shanga mwambio ni ukana ekai pasan sisi wandu pare ni ngamjo sisi wandu pare ekai pasa haina njo fana kamona wachomba wewe abacha tanu ya mapesa sikawia to sisi wandu pare hawa watanze zabali ngama nzori toda sena mna inuri to uliro wana nyasonti pia haina usiku ndo to joanda ufa mo barini haina usiku to ambao watondola waho hawazi waneze nguu ikakweli bwa komodi mdasa banu mdala banu hata alimtaza fanu hala zo pirizo jana bole longula lo pirizo tena baada wa mtondo wa fanu wa mfanyize kuzila zonti pia wazia watiswaliwa wazia watisoma itima wa bilido de kaburi wa traumatizo mjikamidi alafu le longo ndo aringe mtaze wo ikoleda la le pirizo njeni juhena bokana she banu kwa nziro ranizo enze nziro ndasa banu emba yinu kweli iji permit kabatubu hamna mwana mme ndi banu kwa komori ko ti mwana mme kabatubu hamna mwana mme moroni yamba nekena izo mdile ndawo yonti tsona mweje tsona ga ikakole moto wo ikoli ngodo yarenge mwana mshwa hatu mzaza hatu woyi ya mterese ikangu fanyo ndini bakitika tsana mwambia nukana ekemishemba yamba utilakini ijange fanyo video ya ulapize mzade woyi mwambia ne mzade woyi para segolele woyi femme d'affaires ya jitole
ya kada ina habari harumwe kudeta 99 mfu wakati azali ya rele akamba wi mwanadamu rajula na madamu habari cho basi ye tretiene kiburine madhara uneze ndongo saha ne dhuluma ya irambua havuromdu uwodo vya twenda mala madabala yake daina habari wedo pashia daina habari shahonu kasaba pa ajivuru taratibu na stehina adab mruma hede namna yote na banono tinafsaidia fujar mruma he piloti yo parasani ubeidi toy wede mruma hahe nge imamu abasa fananta ngamonao mndu akapiloti aja ulo imamu multazimu hareje ho Mwenyezi Mungu haukana Mwenyezi Mungu ambao ngaboma habokoko ihundu qala rabbi falamma balagha 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى وشكري ما هو يسوي بي وفي اسلام توفانا مسلما والحقنا بالصالحين ورفيش ما اسلام كرام لا تموتن الا وانتم مسلمون متفك كم سو اسلام بهم زوي ويده دمبا هي امانا وي mzewe asanu be wede mrumme wahe mtuola toy wede wana hebo da komblosa mide da ko wombis mna mana wo mona wo mna mana wadabu par Ismail babahi upara Hassan wana shahita wao do wana washe wao wasoma wenza adabu na ihtiram wa moroni mimi iko nina msami hulu she adabu ni stage wallahi gatundu mna mana meya nyongo hana taratibu na mtiyo subiti na bikana mtoda dole mna mwana mshoho mzima bala wana toto wasoma na adabu na stage nana tijomba mtoda dole mzima bala wajoni shili awogeda hubi abasa mwana mchimba jonamba ajomba renga wewe ntubta mimi wajota zipent ngamina karari yo watashi ya mede dole wana wao ngekweli ngari juhabo trasi kweli rijuhe kabati ondwa juha warushe moto wo ibanu watoto wa moroni shamane kwa ndo ni bagati si wandu amjifuriza si wandu kule si wandu wa majeli si wandu wa hubini si wandu wa chauta kabata tamtu waonesa ukana no ende tambia mtate uyafanya hindi embwa ya msiri unijede baywan watuka humjua leo ngamjo humjua oide mzade rari daina mzade tuo ule abashanti na umbumba tujanda atu ajali ni nefami awajobesho ambapo to umbanchari ajaro la hitwa no wenye waude wenye ze fami waduda una azali no watawa au kawa ya wa magadushinda listamidi nanza achaka no shindo listamidi no mro jahannam amba sisi karna upulo arido saidi au ripange sumurini ke wandu ni wandu mdemole koti ni wandu msaidi yao ni wandu mpwezi kele ni wandu mpishi yao ni wandu invite wa azali ni wandu mwambilo na mwende mwabecha wallahi bila heke azali ya joenda mdoni wa eche ngamjodungana na azali na yuzo Mwenyezi Mungu hamba haruma surati Saf uhshuru alladhina dhalamu wa azwaja do wandu wakadaona wakawasaidia no waremele koti no pules gele no walalika no ambatende uswalize kene jauja wala mwangamfire era timachui notabilite mwedaru masali mwede mafire ndo zanti majama tusiwa ala fwenso abine mwede makensi da nyina wote na mdono akafe na majilisi kapita kanyi malaba Allah jofanya mnayo madaba kawati mndu mwikone au misa mhidu jwamba tiparumana naye sharanti 2018 mabombo maidi ya magari mwajokane mroide mwenye magari hajane kirtasi imnikayo wewe si umona daima iko nina moroni yitanganya alafu aende hapo ana mabandi waje warenge magari ya nopo ola duani patina kwa rambi c'est facile wala wala haunda hopi parondu wazali mzima je hambi yo hae mvayo na costume mteo na mizinga negazi mfanya manga mdo msafara hodi kwezi Trump sewa na mzinga hasi no buja ngari kutsamba zao tendo daro nisema le magari yaliyo urudi udungane nasi habali watu minute habali wasa yao yao mkozi la kile bas c'est très facile comme bonjour watina ukana ngabo ya koza ngabo ya hafa shanga mdubao safi kare odo floda chawa iko nilo longo afa ule upi ta bada gazo tsambazi we taila rifaranga nyingi wa try Ismaila tana to ondwa la pia mwaranganya sababu mabombo maidi ya magari maju ya renga watina ta ukinga munyatu ya zitu ranzilo siku yo sambangena mu linde ngamdibilio gazon au ngamumdungu bas ishi abonge mndu nani pare bofa onrupia wa watu ngoja vakansi ya bakinda we bofa ewana ke mbaba wa fweke mzaza ani jokirini ni watende wewe jokirini e mana shongo kwa tatso fa ya waranti yao na kuna utawala ule mbaba katifu mbaba ngoja jani woni kana uti zedi zangu keti mbona na basi ja odo ani tuone na some abonge yende na some ngojoka mihanza mapesa ekanga bwa kwanza mapesa mlongo sho amado na washe na hawa radu ngamba mimi mwangu ti mapesa mimi mwangu mtazao mimi amchodo hanza ina ndo kutoka hanza wewe demo oxygen wewe de raison de fibre wewe demo nkeri wewe demo ndena mimi ndo ndo mnyanya une mafitia ashi tinaje ndanda sinema kana mimi kanza mapesa Allah
Ninaanza mapesa kanga watu yanza wana mimi anza mapesa ngabo restaurant boko ketsende yabo mi abashile wo mndu tsona hindu ndajo paro junja kudima tsoni okana ipi aina kati tujende na no labo wana restaurant chantina hindu abo mi anza mapesa ndo nale cho adosha to kopi has c'est ujibi sha tinaanza mapesa nende na ruhimili ya wandu warau hitwa tinaanza posto mimi tibajira fili mimi tibajira fili bainge tsomba bititi shantina usaidia mnduro hitwa ntina usaidia mndu torture ntina usaidia bwitimi mitiba jirafili amalema mdunge ndi ado amba kana yengu jowana usiku mjomba hajo ulwa washo usiku mjomba hajo wa wandu yabo basi awinge يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير kabati mzaze mumtuje wambie imbesili inu ya siada bwahayo kabati mzaze mumtuje yambie le purukuli inu lauka ebanu wewe dini ujo kufanya hazida we na majamvi wananyanyi ngo ma ministeri ngo ma directeur ngo ma secrétaire ngo ma indini ebanu nyi yazi anyu indini ebanu yazi anyu bo majamvi bo purukumsiru dawe na maridi ebanu yazi anyu indini go imagine ekazali hafuika aba mtuka ujando ndo tutabane namna ino wale mana ntetao banu amazoni benulewa kwa mwere haki kulemewa ntina ulemewa comme kadole mwana mzo hitwa ngamanzoni be madzimwa ya nyaranzi wotasi ujabwa dhuri no bolansi ro masimu ni yabe ni mbahi ni yo jamsindanu bomba za msiru banu mwelewe mana nduko kwa bana na usiku ngamona mzazi wa jade ziwa maulu ngapo mtu jade ziwa tiwa to mtanzani pia ngamona mimi dobi mimi kamniona unikenti nekile tiwa manede na wadunki dawo eni jo nyamazi misejabo masihu banu njeni be ni mbahi jamsindanu na bena mala ledi ngosi mito jani wala azini tela kile ni la zezen kuhune mitulu pia ini mjota banu hanyi umtsana wa masiunga mjota ni regle gene de sanko yabo mumuyele wa watu akabla jalo kana ankuno parjo jakomo tina parjo nyama yombe bon nyama yombe bon kana kuno parjo jakomo tina utanti janto hute saba watu jawona alona watu rongo waja makiyesi na ngejus shanti na utu wona video hamade embwa ino le purukulinu tsainu ndo so ujua ukainu fi na ile namwambia na wale mafanya za deni mwana ngamtoa wewe mwana wa jini au wewe mwana wa gorilla au mwana wa shetani wewe kutibi mzate moroni shujaa wa twania ya zaya ya somesa ya lela ya lolwani mrume muhtaramu mwenza sheo anafikia kweli gamda sawa ya chatu bi mzate moroni namna nyo mterese adumlapiza namna hiyo hauliliwa mzade wewe hauliliwa mwanyanya Salim Nasoro hauliliwa wana hao kabati mwenje hate kapitali kabati maji hate kapitali kabati pare hate kapitali msajaja brufu arme kapitali kabana uwashucha moroni banu yenda regle ko shangani na haki shamuja jado jamoroni le ngo bana sebule onge jaucha kwa na wala wa mdunga yabo wa mtondo amina na ritwa ba monti na ritwe bidim inde mana kaina kati ndo fanya direct bi idhnillah ngamo bongo ntidwa ze fanu aisa telebi wallahi kwa na umabiani shia mahala ya serikali iliyo serikali daibu kwa serikali bo mnamtakabari fumjewizi mtabasamu hata kamlisani za bwana ile chui la mbanku ya kamba harika na daza mtu tena wafatihu na mbaka kaire wenza shongano wene fuwa mzara hana mazamba hayao wani mzi wangu mzashira fe mazamba hayao daina fakiri wa jamradabi ngabasa hao mahadisi narielo wanimide na bidindrenge ya bidinda wewe ya bidindo bi alafu wana matwi wa wazingi za dungo wale mele koti no aba wadungo pozi gele ondika mbe mwana wengo tuko kwa secrétaire au jaida rusi cha onka jakamba ngoso jarinyali yari kakie yari no se ko jovanu basi yarengenti moto we arrogance na mtulidie bo haina mkomori azano ali mbaba na mzaze kana uparo jo supporte fatihu yonga anzao parara la pamsintanu jindu la saramba vide jo stamidi dienshika dombili ya ruma fatihu nganzo mdu pwendeshe audita telikenti fada ya docha no lisunji no lirampira na wana fenti shaina mdu yazalwa ni mbaba na mzaze enda asoma ndo ne moto we arrogance
atutomba unimati mdao atutofanya jana dobi ta Ibrahim Hisani Ibrahim Hisani bo wazali ya liseta pala nene upato funono utufumu presi wala ibidesa ngo zinsedeja bahebanda imtakabarifu ranti ba wanu ule mbayo ba wanaweza conseiller ba la shaka tsari tsikuneleza na taucha hamba utini tarau baba ni nda bwentini ya le shambwani nda bwentini ya bel kambadingu shaini tinti ya urumani ni fahavalu ni mnajeshi nyaro amada we banu mnadelenka bwazani angalena mnauva mnakuloshar shamanda bwentini ya le shambwani ya shile kaba nungujozo kaba nunge president ekutona 40 horas ngentini basi zalisi kartina mwezi kartina maji kartina msomo kartina unaona ndo jwamu pia ndo ndo hafira ndo ndo malisi pia ndo ndo wamezi pia mukatujwa no tablo ndo bikatujwa mfoma mjindo bikatujwa mtate mweza irumbi ndo bikatujwa ndo pia watore de hangava na zinu jambi dazo mu Qur'an shada bomto isoma ka innal muluk idha dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzat ahliha adilla fomena na utakaba rifuno njia bahanu watore ngo wenza valeur wa waredo wa mezi na mone bajirafili na Dr. Abdul Hakim na lidobi warede hawa basa zinduti hindu waho wakana valeur warede ati hindu baheze ngwane zene maburu kwikawa ingundo ndo amushilie ikawa ingundo ndo amushilie we engoro ko kindri ntabitika limo ala asasi Qur'an izo zaenda shioni umanga izo zaenda zabira likodi emanu ndazindungo wambia bana emanu bo matuka enda shioni bo masera emana matuka enda likodi hindi eni bo matuka enda likodi emana matuka enda shioni eni bo matuka enda shioni emana matuka enda mwalima hindi eni bo mtuenda mwalima emana matuka enda mwalu wa nazifi hindi wakobese hata wandu pia wakausiswa nazini no sisonga wanu amba nto wende ula ya hamba mbwiri bangabo ya bidii ende hafariki nto wende wewe bambe seze surwa shawo bese kuja tufanya na mndoro ma passport na mumone surwa ya lapisa mtatu ike kweli mba inu kweli iji permete irenge foto la hema na mshwa hatuoi ya do mtonto wena mnani na zaidini basi ngamwambia kana mzade wo yo para madame Segolel madame Sego oi hazaya halele hazaya wana wararu hawasomesa hawalele na malezi na iltizam halolwa ni piloti engewe za shanga wa huzaya engewe nuga wena mtu banua wanaomba kwa omni haramu watijimdwa bi gebanu kweli bahinga muhambiyo utionuka wa ikoni wadaza jao babanu wa wadaza utione nadidi na nadidi utione machu yo mararu ke waswane zenza ngwanzo no bacha yati wa lojeze nyatu ne zenyoshi heritage ha ngwanzo ndo bana sebo omdingoni mwankwile wangejuze nke kanyo usoni aboraha utione kwa banu ikoni wa dawo bo ikoni ngwanzo maji no kwatinayo ngwanzo mwenje no kwatinu ngwanzo hazi no kwatinizo ngwanzo msomo no kwatinu ngwanzo pare no kwatinizo waudwanya nyama dagazo waudwanya Larifu waudwanya Ismaila Muhaji waudwanya Sufa waudwanya Shamsudin wautipia waudasi ikoni fikiri kwa ikoni ngwaulili wana namna ile kiwana kwatujibiwa shangwa hamuoni banu unipara izi ngojo waswidi shanga sindawe kasindawe batasiri rende hasindu ke fatihu kuchahunda moto shababi ya soma mstaarabu ikoni yacha ya hudunga ikatiti si wandu boko ateletina la kwa tujobiso mkutana kabo mrate namkubali kwa mrate ngabo watorongo wa staarabu wenji emana watorongo hindi ngwari yao tsacha mbongo ulo wa afya wotolo mhazini ngide avertissement ya mwisona mbekana azalingwe ndo zahe yani ngwendo zahe azalingwe ndo zahe yani ngwendo zahe haya yabakiyo de opposition walo komori no walo manga e anu masaramba bi anu mabweze hawu anu walo pre we isala ala hafu risari ya milo zero zahe kanaida bahana umwezo wa maulidi umbiria ngamu imagine umwezo wa maulidi azali yake kata atukaza bayinge khalifia bayinge kasketi ajojo ukaza bayinge kasketi au yakaze ya re yafanya yukanate ya gal kama wala koteza ya gal namna ila ya victor namna ila yafanya mabala kaja koza yatemna gal ya bentini kwa Arabia Sauditi ya baile pas mabana ajojo kufanya namna hii Allah shemana tukaza bana yoga jonta jifire jarhange jorudiro jehene sukari ne diabetes akawalange na cocktail ya mwadi bainga mwambioni bana mwanama mtukufu wa homji wa mtuje ikaya Mwenyezi Mungu ngojo hulivando haukawa imengoni mwa wanaume mashujaa Mwenyezi Mungu ngojo hubarikisha shango tambiho haukawa wandu wao ntipia wallahi bila wandu wajuka mroni pia bano mana na jahunuda we bano ndo nabia ni mfume odo nabia ni mpole shishio odo nabia ni mtowe hazini odo nabia ni sinyo odo nabia de namrenge
kwandu wasawa njia mroni wajuka udojibu wajuka udojisa maswala wa idhi yatahajuna fi nar banu ratogeza banu mparashe fao baka tasikari fao ban fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru wala wadopulwana makapora alino anawa mezi una hizgelegele ngwajuka udoamba bobe fakre tambi bo fatiga mgoba nonga mbona banu wado anambia ni wewe la wado atongeza na shahun fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba bansisiri kaulungeze ordre za hanyuma kaurambia fahal antum mughnuna basi ngabo yindwaji yamba ukana qalu awalam takutatikum rusulukum bil bayinati sisi kasi mdoni sontipi ngabo ngozo kufanya intervention jona meta bangunga mboga mchore mazibu basanga enkamjairo Mwenyezi Mungu ya jamalizani zabe makaudungeze imbecile hizo na siri mwerea ni mtume mumdunge haruma surati zumar hum sizoni aya yamba ukana wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara ekewa isawa siri makafiri criminelo wezi wangu isawa siri haruma mwa jahannam ngwa tukamba hindi ngwa kwa sawe alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati kam jairo mtume ya jaya msomiani mwambia nina mtrawe mtidhulumu mtihibe mtishiriki no kam jaishi aya hizo namjie yanuma zetwani o wanuma conseiller no wandu wadungo mnikaneze amde ma député ne yanuma zetwani Mwenyezi Mungu hamwambia nukamtitu shetani mtu atijamwambia nenda rehitwa ndio urehitwa atambe ndio ufunge ndio wafunge yede yasini mwaisoma onje wetu ngoisoma shanga mawa hizo majimu na yino maana nimsome yao ni banu ndio zarambilo wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu yanti mashairi zinti nkaza zinu mkaja mweleziwa in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubina besheleyo ni qur'ani yinu jayimbenulieni liyundhira jaytahadharishe man kana hayyan hayna mrulona muo wayahiqqa alqawlu ala alkafir yama kafiru kana heje ngamjo libo mndo ngamjo sufuri ngamjo fanya jao aya ndatele yamba hindi alam ahadu ilaykum ebanu kabjaringa miadida minani alla ta'budu ash-shaytan wakati na isana prepare modo dunia ninja muzisa nukana alastu bi rabbikum emiti domfomi wanyu qalu bala yabunga rendao kamjaringa miadukanga modo mwana abudu mnistiri mnifanye chao wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun njaumba majini na wanadamu wanadunga ba jini mwambia jawe jini ambaye atilembweza yatile chao rema jini rwana damu rumba jina abudu Mwenyezi Mungu abonga bo jini la asu ngabo jini lifanywa maasu jabukanga bo insi la asu ngabo wanadamu ufanywa maasu ngabo jini twanga bo mjini ya tuyo yonga bo kawa wanadamu watoi basi uno hakaza ukana alam ahadu ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan utilinde shetani kwa kwa mwone jaubo mwana mshwa hangu bo mzaza hangu ekeu telefoni bo garando Dubai rende raula na mabubu jardo kausa kusuja warudunga imana bia mrumango ikake imani jaru mwekontiba nangali njeba lavura maseba le mrumea jaru kata imani vezeni parendo binarango mtsango bati nja mtsako da mina mrumango aba mwedo abola ti mrumsho la tima la shetani ola shaitana ola shetani mwana mshere ya jikausa ya jabala yanzu ya urohore ebana anniversaire mwangu tukafanya rwendo bo mwambia ushanchezeri de beza hangu bibi si change mwambia ufanye cha mwambia ufanye cha mimi kutanifanyia mimi kairi undrent kutushindo liza kutushindo no sange undrent ende urenti basi urongwani mru wala upwe penalty mbili ndaru wakati lango kuntiwe shele askina mru mangu boko watu kanibali banu kabana uja mazetani ajado amba iblis atami enda chao enda muwe ujoja hu amdishandongo wala shetani reka mwana mereka jao yele alam ahadu ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'budun na mabudu Mwenyezi Mungu mwanzo abudu lacho na mduge hizo mtume sallallahu alayhi wasallam yabeho aje ambe ukana qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un ngele lo haina mzaze atojamba washide banenge mimi mzaza fano mwanangu alifanya akta madaila wewe ndio mpuwa yakajali mwana hangu wewe ndio mliba wewe ndio mbulia déjà yo perturbation trouble eyadunga boyiri haulawo ikataka madem na mwana hangu timona botasinja wahina mlaha twenda ulawa hafu shabe ulawa tena haja ena mtomti aba orsari mhosari emwambia enyi ambia kanyi makafi masila mudo ngamdo samaiti
ashe amtowori wone baada wamba wamhosa wandu bala tondola shabala kwa takanza waju hai mnapunjisi wapurunkurera oyo tipwe makateri tseleti wandu wamba haranyongo hala la si uha hajiba temido hanyongo ha katisina na muda tambari kidondo wala katwa duniani haya le purunkula la haya tende tifanya aketa romasana neza masiyo tindi hai wala wamba do trasi wale jwala wala wanu wamba sana neza masiyo Kamona we makafiri ne malabanu walevi kwa jashinda wao wafikiana kana aina ujuzi siwa kirtasinda ina revezer to kirtasi kana rendere hundu sahanda za tasi hafu abantu mumtsinzi sahanda za tasi mumtsinzi tsamba sahanda za tasi rendere mon wotsinda si wabe sha wajizingamanya wamba wambambe ezaba era ntindi ni mndungo ko sawafu wa wantu dobya mwabya ni mhose iyo yitsone sakana mumri hitwa mumtondo wa kamja kanza ndu waone wenyi wabu enyi maisilamu asoma uhosando bya rumanye nyiranze enge msomo mjofanya izo mazirene ndio mpoe mashishio na ne hawa zina hizo ngofikirikana utokanti utondo umre hawazi urudi upoe mashishio ukenti udo mhosana umtawazana amba umsiwa kimfanyiza kwa hizo pia ni makafiri nyoma mwana mwana dazila alafu nyide majosa islamu nyinyi saba pala tete namchoka nyimba nge namkeradhi mtukufu Dr. Shami ngamjoka bomdo wa eleza taratibu Shami himi sinaomba mdu nafasi nyinyi yani ulilie yani tondoleye wangu wafumo barini wangu wafungwa kartujo identi ya hatu wangu wafo ansaya kutimaji kabati mwenje njeba njendo babua halafu lelo emaburu kuma iliano watoto mtuje wasoma pia watoto wenzambaro mtuje pia warongo muhazini oma directori na pia emba ya msiru yinu mtojwa yinu izwalani dobi ije koliji permeta ta irenge mzaza hatu mwana msho hatu mtukufu we idwenda na ino chanaye abongesi kanzani mwambiokana emba ya za emba yinu owazayembwa msiri ni wabao tilaki na wajoke mzade oyi we mzade upara Madame Sego len oyi mzade ikayao halolwa ni piloti wamba Hasani Ubeiti waumengo ni mwandu warengeza wakati wakaswirete wakagarantia he aviation civile ya Komori wonge imamu Faransa man nduma hajojo kanti ya yadome ya jemala ba jema chiwala yadunga abo hindi hazaya amona tu hazaya ewe hazaya halele wanduana hahewa somo wafanyo hazo waiti inde shughuli ya mwana mahao yemna mwana memna bogosi mstarabu ngewo mndu yafanya zinu zonti hakadaena habari hakaupia hakauhosa hakauwe shazira hakaufanyia madame première dame Madame Président manzani wa shahunduka witi mwanadamu hajuhazi taba sasa ngo mzade we yazifanya izo sida ina mzade mkomori sida yazifanya yakeda ina mrudo pashi ya mvio na ulano hunwa yazifanya we mzade mtukufu shabanu ele purunkula mtuje likaanza njeni mjuliseni kiye Madame Ségolène Madame Ségolène oyi weimrumshe mwenza irumbi weimrumshe yazaya weimrumshe yalela weimrumshe muhtaram weimrumshe wekayao yena haya oyafanya yade wikatije mnamro mararu wa mnakisira ni mlando vina mlamhogo na mwalimu msomese upamba rovi ya pishe mruma nto mijini hato rovi hisa fini le mani yoku fini le banani kabati rovi tena kabati rovite na basekendo pishwa rovi yale bahemizi unige jotubu hasi babu fanu hamkorije aina mtu na obedi wa yabo Mwenyezi Mungu arehemu fanu hamkorije hata haluwana ntende kujodozila ja kana katajanja akile ununga mkwanza omzika chevirantu fanu hamkorije banuliza bao bana ekema politiki wa Komori yatima chui ikawbidike banu waisango afikiriwe namna bidamegera mtususu ningosi baba na ntisa ngama zombi tatazizi azali hafu aunge baina al-maut wal hayat ngama zombi tatazizi kabati mtu marengonti hatu wano yari bhovoti mtu kaubidi wallahi bo mwenye baraka bokiki mlemdube yapo rengenti aina mna parwa aina mjer rengenti bazali hafu balakata kamnono ko jamba bas baho adu na mjorisi endera rengenti hatu ba ola mweza shonga kalwani shiba kana ureje shanga muda zomba kia batamdo amba arinike mana na continue afanya shari amba ba hasinye kirtasi amba ekahafu fatu ya renge kahafu belwa wala kwa nanza warenti parce que zero wazire nda wadu okanga rjo watondo abonge mimi lelo ni mjuli zaoni okana engea zali hafu waja manada mu reconnaissance
tika umbenulia ne hazina jwanzani ifanye bwa komori tijojibiwa engetinikiwa harumwensi iyo ezemvuza hangune zemali no wakati na ulata ni kanekana ngasingaranzo rifanye ntinu dans 2 ans 3 ans au plus tard garanzo rikena l'hôtel Ngavi rikena l'hôpital Ngavi rikena centre commercial Ngavi garanzo rifanye nzia Ngavi garanzo rikena terre Ngavi garanzo aeroport rienjeze kale lungabo ndini hunu garanzo ikenza rumandini zirwa jizoni zomimi halafu lelo aeroport yinu mapesa yanu na manjeri kana ngamjo ifanya bana mezimira emezimira yo huja kamjafanya na mwede zanyu banga ndagao resima kitasi amanzo ni supervisory wa utunde zihazi za hatu ranzo zifanye yodi hazina jwanzani fanye ilo na haramu waso ujuweze mvuza hatu nezemali za hatu wati warenge ntise na wadori hibia wajorejeza yela mafisi ya kali hauniki wanambo haina mndu ya renga mali harumu nsinu namba endari tashie zemali za hatu uji ngofo abasa ngotondolo aungo rejeze miliari za hatu bona sira da ono wahuzai wahuzango wato wona nizikarwana wana wezi wana omeki na mjopketi manyoti pia na mwambie na mtata hanyu warengeze tabu za wandu watenizo banu niko wenyi tindizo ngamfao banu pia abasa yinu ngwacha la mimi misiri miso jobira banu tono mbrato ndolo habizo ambacho na tibiri ula tono la abizo adara malaya gurnali dalilai men bada damata ma salam yeke dadan shangaza ha ay banu tosubitu tinze mndu abwa tijo mtinza ro ona mimi tijo subitu tinze mndu mimi abwa tabwa tijo subitu zama nazo subitu na tinze mndu na mtoni kai na mshishie yebo mjo mwana timambia ni usiku mwana msho wangu ya kaulolo rende tiji karibu na Miramasi jula Marseille yoneleka kutinza magonzi wanashe wangu wanazona hangu bela shuma bilali na wala watu wanashe wangu mjini ridunga na neleka kutinza magonzi na shimeju wangu ngojo mbarikisha nika kutinza magonzi wala walitinzi yotinzi wala alafunga mehula watinzi beseba la mane matana ekutona wala rugo azali mujo subuti afanya azali yadingo balele biyo tola henda tawange hulango ya telefoni katuja jaya tinza wali mbara oyibaga parsa azala ajo chao bosta ari banu mbara ari banu ila pacha bure bosta wandugo balo kwatsungoni rohora bala na unsheshe saba hindi ari banu atemna gonzi kutonza wene damu na banu todo ujivia semiziyo seku samba gonzi dali bena tije spite na sitsi fana weje egetamani mtsinza ni wantijo mtsinza ngejuze mna gonzi basi wanika wale chene tipwe madu ngeti yapo bwezi tingo yapo tiala sabanzana ngamtinza wana ibo malabe mazi akabunga mtortire wele gonzi tinza ujo keshe twashene bali tuwa ya wanji yawo shum ogwa bila yerarara odo akabya tuna unishe ye utu ya pozitwa na ringanjika uri okanike kamtinze magonzi wana jo mtinza ni ngejuze magonzi basi shumatu izo sinaza jonshangazi abaga mimi ngamummeyoni bwa tukufu enga mjo nidunga ekari vukuti hale banu bagarjo vukati hale garjo zinati hale ekamnyeze mgari ni kensi hatu banu inde hazina jo yanza biidhnillah ti johanza eteme kada de emergency jemala ba watu hazi andisa watu ngo za andisa chana usuka emergency amanga mtuko wazondo wa hafa abo mnaria likumetso inga sina zisima zaga shita zino arendera zibenwe ngamjo urenga cha shere ngarura tsa hondo wajwa rifanyile ngamdinika ngojero shela pitani ngarunikao mahamili au mezi mili basi bon onjezabo karona uliba hondo haziwa chacha basi ni ndoenda no supervise ezetereze la pitani nikehama tipulwa na serikali inaangalia haina ndogozo wenti juza nzo zifanyikie wanzo teretari na wizi yabo waone disi tel date c'est bon que jafanyisha abo mdugu joji won iyo ndio inajuanza yabonti juu yabo nifanya na haina mdu ya hibama alibonti juu yabo ni kwa ine ndo igile ndegeze madinichi ngondo kiyama dawone wenyiwe enyuba yoga obanga riteresa kartuita shereke ngyo na majina mazetwana gariteresa au angori nikweze malizaho ngojonera dola lonzi yani jabo wakomori wa fomo bari nipia ngojonera febari na ngoda dola lonzi yani shaka wasawa toeze malibonzi ya nga mjoda mwanede wabushi na watandui na masakalava na majina mbutu shaka mnaureje wanti jumana mndegeze malira tuhaze likode ze haziri someri fanye mndege pia mjire de matajiri mwede mulu eze apartoma faransa neze villa neze tizo pia waona hatu wafumo bari ni pia kabati la pitali kabati hazi kabati nongo alafu mtu kwa jamra jofanya rumi yo Qur'ani amba wala ta'khudhuhum bihima ra'fatan fi dinillah inuti de direct ya kamhimu ban shanto kantama bien ya ukana ele purunkum siru imbecile ya mtuje yinu ya jokari ulili warifungi wandungwa una rashi hati permete usukwalelo embwa yinu shaka iliera hana nyi mdungo utamu angalie sembwa zinyide mzitawe valeri harenge mwana msho hatu mzaza hatu mtukufu mmoroni woi
haka umtomo wa manani bahitika ujani wabieni ya uka ele purukulino wa mtuche ngwa fanyo hasi watoto wabila shioni pia ni lambi ya ukana o wandu waloda wanazali waende sawa azala gauche na droite wallahi ko ya jonteza akawa uriko lycée Rede Egypte wende wa somo Université du Caire au Université Ain Shams miti somo Université Al-Azhar Sharif shabona timizi sibakite na tika usoma aruma academy no utoze diplome yabo wadunga abone mbugo joto akapoti wala wato majembe mimi mjoto wa diplome ndio ndio basi ngamwambie nukemba inu ijitowa ngeyambewa haina ndongo yantsao shaka tujua kana ewe mndindwe wakomori wamba mdamdu na jue mtu basi ele purunku msirulinu likanza wakomori wajue valeur ya hemri ya kanza ya mtezizi na Mwenyezi Mungu amba idha arada an yakrim abd kengo anja tukuze mrumahe yo mtaruma hanywa ya imbecile halafu wanadamu wa kweli wale watuntu injaat fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin emzade ya jaya mrega ya kanza ya mvumbu wewe mzate mwenza irundi mzate mlezi mzate mwenza roho njema mzate watwani mzate shujan basi we yakahaliza halali halolwani mrumme halali au nduwana wa halali basi we nduwana wa halali Mwenyezi Mungu awabarikisha we awabarikisha hawasome sasa wanu wasomo wafanyo hasi warenge to maana waza ni mnamwana mmewe mnamwana wa adabu wo Mwenyezi Mungu na muhifadhi mnamwana moto tiu aisahalola hemalezi wandu tanto mnamwana wa adabu na stehibas hazawana wararu wasomo wafanyo hazi ngwa na tabia njema wewe ntujua wenza shuka wa huzaya bobo imbecile ujipermete je kama bala nganzo mlapisi hakada ina habari hakaube hakauhosa shawe yaona ubinadamu hajijua hizo Mwenyezi Mungu hamba zino ezo ngo mzade we yazifanya emri abidi yazifanyelo Alihaji Daena Bazirafili Daena Abdul Hakim hakawa udwaso medini bahe mzade we hawatendea mzade we yekairira hanu wandu wao hakaye we yaona habari ya namna aliyo hamba no mimi zandani harumwe mila we mzade wa mila nanti hauka we mndu afanyada mzate washikomori we notable ushilio hazaya katajo zaya ende ya do wana wa ndondwachi ya dore miakoti kamba première dame 99 à 2006 kamba wala mwanadamu hata hamba no ça va pas zango bizo nziro na kiburi na ndeni ajaza ngia wele purukuli ngale no la pulwa ni habari mwaba kunati bakabati mdubani ya utujo pamba drove amba ubu ya pishe mrumme ngoda hona basango pishe mrummahe we piloti we shuja we mru atwania we mru Mwenyezi Mungu tu dobia watuka uno pia wafenfio mbitu mda Mwenyezi Mungu heo binadamu we mdu mstarabu wallahi tallahi kena jajando sifu andu ntojo wanu wala dapi njatu wasifu hata sha kabati mzazi ujo subuti ya jambe ngugabile mbuzinu isijaba ni jaido mtesa sha tidena mnaim kamem tidena mnaim abange amwambele purukuli noka azalinge mwade azalinge idani azalinge hamamdu ya zaya wenza shonga wa mzingiza ngo afikiriwe namna wajuka bujiso erishukuru tawe erirengera mbemido urengo engorengo kimdu hiri basiri kanti banu rishamiri abantu ejo fe sankule usukwa lelo ke ifwe sankule lelo shaka mtu rengenzi hatu abunge watukufu tukanzani mwambie ni yaukana mtuje mbulia wanahanyu waribu wa warifungu waridharau mrudi mbulie zembo mbili zinu majamvina marindi woi kama ni mwezi wa marindi ajadu biyo anasho hatu na nungu to waterese namna hiyo na ujua lazima namna hiyo ngaro anoba na mfisha mzaza hatu ya jela basi yabo lelo hakati bese hakanza ya juwe au Mwenyezi Mungu hajalia lelo mjue ewe ndio mzaza ya jaka utomolo manani nele purunkulila oide mzaze ya zaewa na wararu ya walela ya wasomesa walona daraja itaga yokana bokana mrumme wa daraja ngojwa yokana bo mrumme njoda na mtsa ya jalo wana abo mrumme washe wo mrumme muhtaram akawa wana wasoma wana wasnarab yoni zona kanzani mwambiani wan kwezi watukufu abonge Mwenyezi Mungu na muhifadhi ya mlibendo bahajujo ubakia ya hezeframe ya tsotimba nayi na upazigelegele shahajivuru hatawa hajange banu ngulo shahalali nguloeze mvuza hahe wanahe ngwa mangalia ao ngwa nshiondo na hizo Mwenyezi Mungu hazamba haruma surati Yusuf hadhihi bidha'atuna
hadhihi bid'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlan inde haki ya hahe inde zo yazifanya Mwenyezi Mungu hajalia lelo ngule zemvuzahe wewe ngojoka iho mtofirwa no amvinyo no jezemba utopulwa no teza wandu sheria ta ye hazaha lele tu izo ndizo nakaanza jeni jibu emzaza tu atwani ya shujaoi kale lo hende hadubirwa ka utomora manani ikikabaja to buha tamba mndu mzima wahamba kana nono tijao abonge ezijoka ujana zije shanga simanu ngari waniliawe ntia hatu ngari waniliawe shosha hatu ne mafundi watu jazahullahu khairan Mwenyezi Mungu utombarikisha ya rizalia mwananya si ulo harumati yafanyo hazifundi watu na sifumua maika yao ni udunga maukhion ya hahe warudo dungeza kistaarabu waudo wa polefu alwaqion kama dezendongo zijirio harumati hatuweze analizi zae wao ndio yafanya diplomasi mimi njafanya diplomasi mimi shanga mjoka inu haki inuti haki zinzi lazimu zikaja lazimu abonga mjoda fi jamile jamadami samba mide neuf waida ula haki au mide ataka aina ujoja mide ujote ndena ataki ile ujote ndentelebi abonga abo amwambio bomarindi ekazali hafu simbale kabure udungane naye ekazali hafu njia ba wallahi bila utsono ko ikoni wada zango yao bangojola hasara gojola hasara dauna marindi ezendo kumzamba yabo watoto wa mtuje pia wadaza watu okana savapa azalingu rohitwa azalingu menyoze swala azalingu hibo azalingu dharau azalingu wandu pia atasedi mamecheki ya soma ya kaujisa ya puha mchi wa ushaba ya kaurongo akauvaya andro akaurongo wa andro hataratibu kutaparisha sema mchi nye mimi na karia mimi na dana bahan kutaparisha wandu wakana rohoransi said Ibrahim wa pia parisha liswali na wapia wadongo namna hiyo kutaparisha shangutoje isia ele jilambutu la msakala avola la betireba kala mtanrui yenye tahadari yaranganye maulida yaranganye mila yaranganye dini wallahi bila hamasiki wangu tu hapa roho hazini edani kwa mna gari abali mna gari wa bildizeri hamshindia waranganya au do sikuna nazimo moto Egypt na ba banu mibalaga ntushina na bala moto nedana hezele baba lana ni komna moto woni mbaliye yato ni foto haba la namrohora namdungambi moto do wani rohora na bala midana bidini ubaliye ni ujere baide namna mwanza shonga aliyo